Fai ponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se whala vela ve. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tulai whatali e se tali. E iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu. Oval sa lau fitu whawha lua fitu. A umaloa ona piki tamaiti onga ile asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le Parkinson and Bowel skill wasilia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu, fa tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Awa ni emisia whasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se furu tolu o Novema. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Group. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se furu tolu o Novema. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Isilia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu. Po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Lava, this is Ali Low Titi, and you're listening to Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Taraflava o David Tuale nei, ono e whaafunga mai pēi le Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Samoa i manuia lau whaafunga, ma lau whaasausanga. Tasilima iwa tonu amo. Radio Samoa. So whakamani o le sunga ia wino le rivaingo la woli e peo na tala tuaila tātou mafutanga i le rifo ia solua o le aso sfulma lua o le riva sino November lua hafe lua wha ma lona fulang ma lau fo le ono sai ma lona wha ma lo sila pa ia le silasi o le tātou tono e le ngantu i tono ni sila e wha befu ia tono e mamao lo mafuta mai e le reia woli e pi e la e wha le la kere fo e ma lua ja, le malulu til. Så er det kan der bare lang i så perfect condition voile. Jeg må le no for no for. Maar wat zullen vertellen ja dit tiemel toma tanga mail down ali la si li me fo ia le down se fulu roa ila wo le dei o down toma daile to ona fonga moa se yo li le down fa ile fiana. Nee. Le tempo inga ja le malu le down to fa talvantu e au ona pa ia le tua lo o la ngoina la na upu fola so se fanta fai tau ngalava malo le talo malo fo ile ono sai tamama tira ba tua tu melbuli panga tonu mau te malawa e fa pe fo ia no fanga o lo o tau sia lo o tau soifua wa mai o lua malo toi ina po le lo matua ia po o e foi mai ia lai le toi o tu lava talu ona lu fa tau ia talu sia o le dai manu ia tanto uma ia fa fo o lo a fe ona yu tanto ainga le fo ngase o le tino ya anto e foi ma le loto ma le anga ma le mafo fo le vai tau sa ili le so soani a wen tino fuai o New Zealand o le antono o tumu e mo meo vai fo o nisi o vai fo e fai fua o nisi fo i vai fo e alu ai lau se le ni o loro winga sa ili tu ya tu ya e te tala ina mai ai au ngari atu e to ina mai ai yo e fe atu ona tapuni aila i le o fale o sio. Io e kanga le fe fa te mali. E le anga le menga e ka o le fe fa so. Io o le me fu i fa kasi fa lu o walava. Ko lu fa o rianga. Io
le malo si o le tanto tru ya mi se lava te mam te da ma tua ya o lo fa pe le o ma futo mai tono no fanga lo to si en lo to so fo malo no ida ya mi se la si o ka mai ya vai ma le fu o mari e ma senga nga ye ku kong yo ya o le leile o fenga wenga le ding tai au yo e tama faina fa tasi le o mi fo le o le mori e le fa pe o mi e ki mi uma ku se va ngoi le o fenga wenga se yo ye fi se la kola e ve pe o kula ko inga le Solomon le asi tono no fuanga na yo ku se va ku ngi e ko fa fo i manga ngi fa pe fo se uta mai ai fo e se ka mali ya ke le mekele fenga wenga o le fisha en paiko ve pe va tu tono no fuanga na lo no winga ele a toa se a faitula ya e fa pe mai le pulenga ele e sililo to e le fali o nai te malo si ale te fatanga sauto ya le malo si le do fa malo si wa mai ya tanto ngal wenga pe nga pa ti ai fo le ria wo ya le da pe le fa tu lauta a venga nga fe merka ka ya nga fi ko fe mai o lo ka ya fa ka nga fa pelo wa lava ko kali e sanga fsi ya mai sola le ka vale ke lanche ya tal si yo na me fiona dan tu fa na wa onga fo ya onga ya mi se swenga e pe ona fa nga solo ile tu lanta ile fa unga o le dei fo i tu sanga ya o le vele anto to le malo si lo ulio ya ona o le pepesi fo i le fulu ile ni va ta ele nganta o le fulu ya and one to mo le me ta o le tino pepe tino ngangasi ya and one to mo le telo ni sio ngase fo i lo pepesi ile ni va ta o le fa i te la fa ta la fa tu ya tanto wole fa tasi mai I le ya woli ni malanga mai lo tanto tu I Samoa awai te tofo I le tang awa lava I te tofo I le tang awai lo tofo na I le tang e te ia lo fa mai nga lo ma fa ko kasia e ko kango ko lo of ma fang wa amaka fo le lenga e fa pe e sia la fa longo ko lo kingo le mele we ya fa ya la nai e fusila wako yang alula ile va il forma mo ka ko international la ye ni sio forma ol mo ka ngo fia nga singa ficus fulcara valus fulca ole tauna ole ingol forma I be fa tele no forma tono le dia tudu ya alulo la il forma ya ka fia I overnight ya ole sila nga pili male ma le avenga ma fa le ava bele ya ona la fo muri atu ya na fia lo le auto si ma ya tu fa ma ya la fa lo siaki kadi se ku yo koko ku sala nga fa bele ma yo me ngi fa fu ku se ke a ku ku e ko fo I Samoa ai lenda ku lo marka ko invoice fo ile kilo ku ile invoice e ma kwa e le fia popula e le fengo me la ngai lungo le invoice vai ya tanto fola ula la for football le lua radio Samoa mo programa a oli me fonga boa il nei vai ngolas
Lewa tolu miru tubu te ni le afol se fulu ma le lua ia pale arunga pele pale mali e per karinga o suo. Eoi. Mi se vo ia le fale si a inga nga ke ia wa e fe ko ia. Eoi, o le fainga anda o tato. E fia si solo a uma anu ka kala ko wa inga ka usami. Vi vile nga o fa se simele fionga ile ano li ile li pule o le tau mala unanga ale jima na wholesale oro sa wa fo ise fa manantu mo tato. Le ni vai solo na lua o le masina o November va talavantu ngal malmana malole tawantai malone foi o fivo o tato o li ni vai sfo. Ia le nga la vai tasi tato tau fai fa malo foi de inga le di lo soi fu tau tua. Si o vai le ngata le soi fu la le tunu le wa tato felo ia le nei tu la le aso ilona nga le molona nga. Lo fai le tau matio lo mo nga pel masina lo soi fu wa na la no lo fa pe na na tala no ina te mai tai le la le o lo si sponga. Ia anga e se kupe wa manga. Ano ki mai sao pe oi. Ale tanto tau foi fa mano la vale tasi oi ui o le wa tanto ia. Le nei foi vai tau le tonga o la o lo susu ia ile fo winga o le ta. E pe ona ile tu langa foi le te ia ile maua ile fulu. Ma lo singa ia e mai kai au so le ese le tu langa le wi ile tau tanto. Ana pila pia pista ai va to tap penanga foi lo lava fa pa na ta mo fa. Le umi lava e oso malu lava le fies. Ja, tau nua tu foi malo uso frico nati. Ja, ne ba na foi so pa pena foi na ngandue. Ja, mama tu tata no ia ina le pia fi al tu lama o le malu ru na fi le pia fi so ru. O mana ia ma fa no le aso ai te malu ru ma le fies. O le tūlanga le nā o le fautu antu le malo le tunu. A wa tātou te tofo susu ia inga o winga o le tā. Whakari se isama le leia an tātou pe mawhanwhan. Ia ona pulea leo o e pulea leo skaili e whai ia alwai taimine. Whai askaun ka al fō ma i e ri mwhala au ngi waika. Ia masalo le rilo friko malanga e kulenga e koe kokuanga filenga loko le malulu. Atalo batai le stunga ia friko ne whai tūrale. Ia o papena nga fo mga venga ia le nga trailea ia o pa na masanila fo ia tato a tele sunga ia lose ia male vai skoi ba nga to tele malo la volta tai malo nga do ia malo fo de fa pe fu solo ile wala ile le kionga ia o ia le kionga twala a tai dota ali ia kasi nga fa pe fu nga wa ia o le tūlanga nai so le suke o fo ia so le fo ma ia va ia ngika. Ai paule o ga ka la ku kokongi kupe fo mai ma fai e fa mai penga ia. Pale mele ia o ka ba ko eu ai I pale fo ia no si me pale o la de ba ia no ku so ku lo ta fa. Paule o ga ka o le na ko ru ka usanga so le mo muringa ngo fo inga ni al fainga malo ri o la ai mai ringi ka ka. Pale mele ia o ai par ka mo ka de ba ia o ave o le ilo ai po mai po da ko inga ko inga la pa ile ia sai di malo per malo ia o afo tulanga ia o la fa pena malo si e o makanga e ka de ko do le fe duai o no o la malo si amo per si malo ka si de fo da wala ma kua I ka e ngofo la ko fa le so o vai tu malo le o mali si le tai to fitu wa na wa foi tai to fitu yo le sunga ya tai le oto na wa coach le o tai to fitu o kilani le mali si New Zealand there I ve foi ya LSV o la me ya tu I ve pai fitu le pe miwa ya le malo malato tai to fitu le pai unga ya malo li o na o tu lai mai ya la coach the moli le il taito fitu le al coach al taito fitu samo ana fo ma u pam talanga pe ona ta u nala e manager fo tato au se ilonga wa papa I o ni markon kala ke ngalu kwa ka karango no video na pe yo o Joseph to ali fa ko ai foto wa saingia nei ma video na saingia ole amale ia ko pule le ai se vanga nga wa papa ia ulima ile fasi pepa o ye se kon kara ia fu ka ko kara ngo va alo ia no va kuno
kama pol dia fai ma fisio. Ia. Pa wa nga si o uso ke no fa ke ri. O la ai fer wa I ma ia va pela. A wa le sa uia ka ko fai me fi va kasi. Talu ana pod mempa. Wale ko kala ngo mai. Wai se kala ngo lo kala ngo. Ya, ka ko wa lo fa ye le uso. Ia wai e fe lo ye tu ala tai o la fai malo e fo mai pa wa nga ga. E manga o e va ia nga senga sa o le keli. O vai tu o pe o ni wa fo ya fonga fo de le pe. Sa o ida sa lo ngai, lo ta ngai. Ko ni na mai ya. Talo va tu ile fionga ya tau tua. Ia ma lo ali ile nga lue ma lo lo. Pa wa le avelo dia o le fe uli le cinema. Ai Facebook le cinema. O le avelo di como mu pe o que de parade. Ya ma lo va tai va ma lo toi fo. Ele tapena ngai pe ona sauni tu ia le tanto malisi fo ele tito fitu le nava yes. Ia le fe mito watu lo tu wane ia lo tau au fo ia wale fa mo anga. O le tulanga iai o le tato au nanga le Radio Samoa, ma tulanga o whasalau o le tato taito fitu o le malisi, ia o le nala lo ia le tau au o le tato au nanga, ia pe lava na masani ai, ia papena lava, a maua lava fo i leva noa, ia ifsasoni i leva ainga, ia tulanga na iai le tato au nanga, ia ai o te masalo le, ma ia sa fo e te to fitu. O le astona ia solus fu mal tolu ina i le manu ke roas ia le malai le sa fanga solo fu le tausanga le na se ma vai antoni mo na tu atu ia na wala usi le fia fu le pa ia malu le tatu tu atu o le pack and say ia I mangele ia po au tafani le moto wei lu se fu O ina po ile la fia ile pionga ia to le apua ia yo o la ai to ai ma ta I lu ai tu la mai no na fu la au le fionga ia to le fu Tasi le ave po le tato wa tunu o le se ata e vai tino ali. Ya ai ile ma lo fa tai ke le la po ile lango le tato Radio Samoa ia pa ma lo fo le fiona prestene ke ia le malu mal tato ting le lau vai se fo ile komitio ta longa ia piona ia la tu tapenanga o le e ko fitu o tapenane ia ma lo la fa ili malo. Io foi si to te leo au io te mai te wantu le malanga mai sa mo atonu sa sol ni ve so por ve sfo ia or fa mo tu mai le fio con presidente ia mi se vole comiti ia fa ton ia ile tapanga pe ia ta to au mai sa mo ia ma uma le vol tam sanga ia wale mai te wantu fo ile le pe uma le vole mo antu le fo inga o le se le ni o le tu fa ta si mo fa mo lus fu wa feta la nga Wow ia tapena ma lo la fo I sponsors po ila to lo sponsors bang fa pena wa ya la fo na fine fatino ye po pang fa pena on sponsors solo lango ma lo si ai ye pa ma lo sponsors ai lenga tsaile pa u fa talanga lo fa pena ona le nai ta alo le sunga ya tia ile ta longa le pa nai ya ta longa te dia e sa le leila va o ia le fa ma popoina to ninga lo fa li le aso ele foi e-mail lo ele foi a maua le pusa tape nga I pe ko king ia wala ma ko ko nga sa o nga aso a maua lava tu langa foi le la do fatta di mai tu ile le o mata ia o le meta u lava au ia le na ia ma lo le su le nei foi va ngo le o le wa se fulu lu aso no soli o longo winga ni o kwa ko wari le so fo really ua afa vole nei masina ia au te lo o nai te tala pelo foi te to o malau whainga mea lo for Christmas wa le vana a man tala whainga mea lo for mele masina o ke topa mo le malu le tonu tolanga na ia lo fa o pe a le tasi le vaenga na lo ba ia nei lo wa o te le mai lava na tolo anga I mai tulanga lava ia tato tradings pe lava no ta ua tasi o tato nga venga len ta penaina lo sulua fele na o lunga tasi o ta vale ya lo ta penaina tato sign up ai nenga tailea ia so fa tasi foi mas tasi o tamali ia mal faltua ia o lo va penanta penaina po la tu talsanga ia tu sa mas fulu o wacho o dunga ta le va pena so tasi na vaenga lo pisi te tato nanga tulanga nei tauna mani noi o te le trading ala ta vale pe trading for cash la ta vale ile tauna e fa tawi nai po ko ile tausanga o ta vale ile mito o ta vale conditional ta vale ile nga tailea
o le tuai ngā tāwale o vaenga nai pua ia le tupe ofa a ngai lo sa. Nā tupe o vaitunga lau tāwale, o lo tue lau tāwale pia whai o tue se tupe. Ia o tātou fitu pāsoa la ia lea le tūlanga ma whai o nā kawaina atoa le se leni fia tupe lo whaina. Ai awhapea o le tupe lo whaina, ma le tupe lo tue lunga lau sa. Dona winga e ma whai o no whai tupe atu lea vaenga o tutoe ia te o nua polo au po i le taipe o tātou sign up a mai a matongi le tātou finance. Vaenga lo na lua a whai e se tupe o toe i lunga o tāwale. E ma whai lava na whai tupe lau trade in lea au le tāua po le aia inga pita sinin tāua e tatau o na whātau wina so sta mai a tea. Isi vaenga e tūlanga tau trade in pe la vea le tāwale, le ola le tāwale, le anga pepa o tāwale o i kilomita o tāwale le o pele po tāwale mai o kilomita o tātou ia wo lunga i tai puru afe kilomita o tāwale iso i leo o ngina ia o tasina me tātou te whātoa iai pati tiroanga iai i le tūlanga le nā. Isi i whamtalanga le pel mal au mali tātou ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu e whaitua ia Rosita ia mata ia nere li mā o le tātou pulenga i lau lava ngana whātoa ma māla mai vaenga uma. Pai ngā me alofa pēr na iai nā usi le pio lo whawo pēr le tātou wafe tāla, tātou ta iafe tāla lawa ie a ngā iai ma la tōfoi e la tō tupe whaupopo ia ni tūla o lo whapē nā o na stiringia se sosani mō tūlanga tupe Samoa ia nisi whawlawe i New Zealand nei. Le lei lava le longo ofisa me se pote te stuma mri mai tātou whātata noa ina ia manino le lei a wāre taime o tātou sign up i le tō iai se tūlanga o confuse it taime o tātou sign up. Leisi vaenga tauna silfiaina, le sene mai pafo, tadia tātou le sene mai Samoa, ia po pia lava le atunu, tūlanga o iaina lava pa finance tauna e painga venga tūmau, ina ia whai ona maua lea vaenga, ia e opo le le sene, sine nā vaenga whai on patinoina, pala ai pei lava no pai atu le lei lava le tātou whapsana i pia whapeo i tonu tal whātai tonu o kilani nei suma mari o mai le lua malu Atkinson Avenue nei o tau, Lusun Paul Atkinson Avenue nei o tau. Ia po le tātou telefoni po i wala au mai ei tātou nutua o i le o mal se lau ki manan meratasi o mal se lau pao no lua tasi. O mal se lau pao no lua tasi le tātou telefoni wala au fua le tātou telefoni o le ofisa o le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu ia pete e anga i me le tātou tuatusi pei o na tāua. A tele na ona i tā vale e te whiwhiri mai ai mana tua foi e o lawe a tātou pēniu tātou lo whaalu mai a tātou whaingane alo whanā a te tāla o le tātou referral a te tāla manisi vaenga tongi no palau tā vale e mawhai so se tāla vale lawa o i tā vale pou o na mo walifto soani mo oi. Tātou tāwale toaia lo iai, tātou use cars, pēna iei tāwale mai apani, o tātou spoon po high eight, o tātou piki apu, o tātou Hilux, va pēna ia, tātou Prados, po le, pa maluatu le tātou Ranger, Paul Rangers, le pa pēna na tele le tātou lotoa, ia lo iei, fo tāwale po piki apu o le, hinta, ma whaina e bawaina le wha hafte, e whatawina piki apu o le lua hafte ma le wha. Scorpio, Luate Malpa, tātou XUV 700, al Mahindra, tele na unai tono le tātou ofisa mo taiminei, aso tai mai tātou numera na, pe te suma mari umai le lua pāli, Atkinson Avenue neo tau, po seisia tātou whamtalanga, whatai tele lau sunga, mole avadoa i le yato, anga leile soi pōpanga matiute, la te mai sa mole tono pele, soi fuia. Soi fuama ia manuia, le fionga le loli i le li pule o le tautumala unanga a le jimara hoseo orus, ia ngalamalama tai ngalamalama i lana tautua ia wafo ia le longo pui li o lau taupa ia malo o tau mamano i le ria woli o le solua. Sfulu tolu minuto lau toa ta leo le tula e tasi sa uli mai fo i le sunga ia se yuli malau leifi mo a tātou tala i vai whanua ia pe a ta le tula e tasi le nei fo i vai ngola woli ia uti loa na wa aioi o na wale wana pasi lau tengi lancha wa umalau lanchi le afas fulu male rua ia pole afas fulu anga tasi le ilanga o kei o koe fulu rua minute ia on toi fo i le ngā ruenga o tātou ia na lunch mai al tāru se fulu te ofo ia te o tau soli Noivo tu, amo.
Super Malina, Small Man, maar de Pacific Line Band, le PC, we fighting in a fat, de fu me, fat tunga, de tu sia, malagina, sola, ele tofai, panga mali, yo pufai, valuida, toi valumidute. O de talo le July, tassi, le dia, woli la solua, me a Victor Talo, fa iterito, alofai, aleba dominai ma ngele. Tūna mafono lele ua, befo ia nina palavi po palavi, o le Samoa Football, o le SFC, o lo ke kau ma fau. Ia po le alfa o mingo le SFC, ne o te lo Samoa le tu te ma futo mai. Fale pulenga le uluai. Manu ia te le whenga I mga aluenga. Ina I sini whantala whantua ia Maria le sina te vai. Ever before years it also Pastor Carl Skelton. Male fale tua le ni vango la ma no la vea tu tole o sai. Ma la foi le tawa dai. Le uso fish. Kama le ya jo so le ngi vai ka or ka sang te le al swinga. Tanu mai nafi. Nita solo va before Rosalia Mose ma no la vale on sai. Sam tu funga e sera male la tu o fenga weng. Ma lori o ameli ni vai ngola wo yanga ia ka kope a kula ngai ngai lo lau kalango va ve a kula mingo ngai lo ka ia isi le ponga o ku ve a kula kala o so lo fe a wala o so lo fe i tenit alena o va ien tu nafi o saule anta video na pu e mai stasi fa lo isa mo va mai la o te niti mali I telefo ai te wo on ni le dai o le wo vai tu o le ula ia le na nga o ia le fale o loa ia le na ilunga le over cameras fo ia le fale o lo wa umala le su enga ila to ia sa fa ia wa ta to sa mo ele li lo ase me ma kwa I ka se si ai li lo ase me sa mo le va vela o le su o le va vela o su e lunga le social media o le no vai to ni le dai o atana ne nefu mai na fifo ilele na pu e camera sel fal olo oi o le nga makua kwa aule le ia o le ko o le nga a vifo ilunga lata ia ma ua tauta ua I fo ila ua ele na me valea o le lima tango ese I to tonu o le fal olo io ele se mele le na me anu fo ilele fo sa nga luenga ia ma wa se leni ia o na lula ia le fal olo to tongi le tupe le fa ta olo ai au mai le olo wala le waku ngau I mai o lo fala o lo e wana le paula nga le memo e muli a kuleo anga mo a kuleo o Facebook maka ukia pepine Navy le ma to mai nai Brisbane ma lo le so I fu manuia se pule ya o le fantasi mai nai madurewa ma lo ali le fa ma lo si Radio Samoa tasili mai batolu Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Ia, via le ali o mo la no e to e pena fo na fa o tato por kala me lu tau mo oe e pe ona yai o le fa tato mo mo non fa u lima
e fia whaitauina le mo tātou e whapea. E whalongo mai le tangata poto, e tupu ai pelo na poto. O le ua mawhauwhau foi, e mua ia le poto e pule ai. Waengolo na lua o le whaasoa, sa tui na atu le aso o mawai. Aua nei muta le fiola o ina. Alua uo ma le tangata poto, e iwanga e poko. Alua uo ma le ngoi, e iwanga e ngoi. O le mea sili o na tāua, pe a e manatu le muanga ngana foi le a tātou Samoa. E anga tonu manua le fesili. E le mawhaina e malamalama, se wanga nāua e fesili, whapea na uma la vaenga le ta otoile lui tau lea. Aua ne i muta lofia malamalama, e a fua mai i loto anga te fesili. Aua o lo fesili so, e i una e malamalama ai, ma manino le lei, i le ata mo wha manino mai. Ia, e le mauwele ata tau FC so ke le ase. E le anga lau wha longo pe le anga ukaringa. Ka okola ia i le tangata o lo tari mai, ai mo oe lava ia, ina ia e malamalama, e au hauna e fesili. Na e mana ia i le mauna, e anga tonu manu o le fesili. O i la le ta oto i le lui lea. Aua nei muta le fiola o ina. Aua ai fesili, ona e malamalama i lea. Pa pena la le lui mo tātou. I le nei foi vaenga le aso wha muria le atua ia te oe, ia e mwise o foi valo filima o lo whenga iai. tala fat foi le tunu o le tapo inga le nei tula o le uli tala mo lo fa fonga mai tala tumua fa to ese alo i al parlement nei tunga to sa fa o tia mai sa wanga i te singa ma lo mai kalesia lo loto ati ngorunga ke pasir fa wa fa ingo pomo fa tuntun o ma mau de pasifika ta longa o le o le tum fainga le tu sa moa o le ale mutai ina fa fonga mai al fa lo telino nei tala o fatto esse alo ia nei al parmi New Zealand Christopher Luxon il parmi le tangata sa faula tia mai sa wanga tu singa le malo mai kale sia o se fatto e singa mo ila tu sa o ia nei sa wanga tu singa le malo mai kale sia pio na levo no fatto il tali ia li totelo ila to ta faula tia o le totelo ila tu sa ia il parmi ne fa longo longo ile fatto singa e ulava ile o tangata uma sam foi ona mo wala no ai awa ia e pio na le fia
Ta whātu e sei laksa ne whai masua le malo, i le vave whai o se ngā yoinga, ina ia silia tuai se le leo le pui puingo i la tau sa iai, i nei tau singa. Ta e tā o whoi o tangata i tō tasi sa iai, i nei tau singa sa whai ngōwhio na awhia, i nei sa wanga, ai o nisi sa tili atu le sapa sa iai, o no i tu aingo tangata e iai. O le tō tele o tangata Māori, tangata Pasifika, le au rongo noa mai la tō e ia whianga tūmau. O te maiti Māori ma le Pasifika, sa sapa le whailonga tingata, ma le tu vai nai mo la tō ainga, ngana manga nuu. Ta i whailo ai fōi e wha mai aina le malo, ai pōre amtaina o le ngā ruenga, i whautua ngai lua suma le balu o le ripoti al komisio sue. Ta i whailo ai fōi le investi le malo, le tōsuma le 2 miliona tala, i le CTI o le leo whātinonga o ye nei a o ngā lua i whātinonga fōu mō le toi whāle leinga. O le tai o le leipa Chris Hipkins, le asa ia whālian, o whainga malo whāsolo mai o le leipa sa iai fōi lo lato sao i nei sa wanga. Ma ia whātu e se ai e whai masua le leipa i le lea mana ia ina lea o i lato sa whia i nei tau singa. Sa maolunga se whalangona o tia sao iai la tau a whawhelo ia lau te te arahi ko e Māori le paka le Lori Hill Park i whangarei e ele silio ele ele tau nei. E whai tu wafe mawhi tangata sa te wafi e langolangoina lea solo o le au mātua ma whanawiti a inga tangata o le ele tangata o le whengainga o le oitangi o le tuwhātasi umanei moa ian tau o tangata Māori. Sa a waifa ata si umai tangata e pes pisenga ai le whai ale whaola sanga ni sili. O le whai ni potia le leito ni sila sa ia i le tō wawhianga sa ia whaalia. Se mainga sa o iei tangata sa tō wawhia i le mawalunga o le langona o tia maloi mata sa wa ia nisi. O le asolo na rua le nei o le hikoi e pona te te ai le tūla whono tau whaofia le pātia le act. Mo mata au whasili silo le whea ngai ngare waitangi le Treaty Principles Bill. Ma ia inga whātino le whainga malo so whātasi wā pia i tangata Māori. O le asolo te te mai le motu nei mā tū o ni sila. O le amalanga makti whangarei i no shoa i le so. Ai le i whaawa watu ai Wellington e mara whaamoe moe tonu le pārmene i la solua o le nā mai aso asau. E whai tu wafe mā whetangata o i le whaamoe moe o le whātasi atu i le asolo te a oanga i atu i Wellington e. Wa mai alama na te ina i tai o le hikoi, o na wheiloa i le tai ulo le pātia le act David Seymour, e o na ina lea tū la whono tau whaofi. Wa mai ona tala noa i le pāri mi o ni sila Christopher Luxon i le president filifilio a Amerika, Donald Trump. Talu mai le manu malo Trump i le whainga pālota le nā mai aso, wa mai ona tala noa i nisio tai o le rangi au fiai ma le president o Rusia, Vladimir Putin, le pāri mi o Israelu, Benjamin Netanyahu, ma Xi Jinping o Saina. O le tai masanyo whaatana noa ngā Luxon i le Porkalama le Morning Reporter le Johnny Sila, sa suia le te me whaiai ina ua whaatanga le telefoni mai Amerika talano ai. Tu si ai lunga o le upenga o te se inga exa whaari ai e Luxon. O ni sila ma Amerika i esto tanga maano stele toi umi. Ta e tu si ai sa talano i a Trump ma avi Yellen wha malo ilona mano malo. Ma ua tau whai mani li ai le loloto ri ta ua sto tanga i vāo tunu e lua ma ua sauniuni e wha ua wai. O Luxon o le anga i atu le whono tanga le APEC Peru i le stofio le vai aso. Leo le apelo e ai ma le presidente o le apase ese a Amerika Joe Biden. Ta whato sina i a Trump i le tapaina leo tuperotongi whaalaponga i leo atu la vale lua se 4% o lo whaulu whale atu. O se vaenga mua na i inga whaatino to mau a inga wha mua leo a Amerika. Sa mua atu la pata i a Luxon i a le vave whai o whai unga tangata ni sila winga. Ia e inga whaatino Trump o nei tuwau e a awhia i New Zealand. Ino siringi a winga le whaato sina Trump ili si tio tuperotongi whaalafonga i olo whaulu whale atu. Le e fōringa mai e le manu iai mo New Zealand i ana oloa e peona iei anu man whasti. Waina, mai si oloa, e sa tali Luxon e mo mia New Zealand whaatali tali matilo. Po o a tonu ai a inga whaatino o le a whola siaina a Trump. Wa whaalia le loto atu ngalunga na whainga malo kere pase winga le whaua wa whaatet ingo pomo whaatet tai whaaton tonu waru mamao i le vasa Pasifika. O le vasa tolu ai sa whanai nai le pitawhita Amerika i ala na pomo whaatet tai ale ICBM po le Intercontinental Ballistic Missile mai le no whanga le Space Force i California ma lele ane lungo le moto Marshall Islands. O le whātai te inga, muri mai whātai te inga o pongo whātai tai whanānu ma mau fau a kore mātū, i les tosu tasi o ke topa.
Le fa va senga ina ma fai ona lele ma mau tiri mariva e tonsa la luas fula maila e pena fausia ina i ma fai ona ausiai ele o Amerika e se fa mtalanga ile astona na pisa fa ali ai o pisa o le presidente o ke pas ele tali ina lo na tunu ile fa inga muli nei Amerika le sa fa ile solulu le vas to wai sa fa o popo fo ile il fa mtalanga tsia ile tusa o le tūlanga o tuai le tunu i le pomu whate tai whanānu ma mao seina. Le sa whana mai le Pasifika le masin tuluai, ma whate tai ngā iste tunu i keimi o tona i tunei. Sa longo ina i kiri pasi i le so lulu, o le so ono le masin ne o Novema, i le pomu whate tai whanānu ma mao Amerika, e le o wha au pengaina, i le aso lava le sa whanai nai. Ai o whaali e kiri pas, e tūmangu lava le loloto lo ato o atulunga, i le wha wawo nei wha tai inga. Ia taro talonga i le mai ayo le ayo se whaia ina kau sangrei o launa ka pili ke te mai trai o Samoa le pitu Samoa. Ma te hama wailo na manoa i le tamara sangari pole rorangi le rua whemere lo furema. Ma se tia e no le tūlanga i au numero mua mo le tamara sangari pole Pasifika i tamara sanga te mai trai. O le whaia onga whaururu Jamie Samoet o i whalia. O le lato fōlanga e le kai trai o na maia. O le marui o le tomu whainga le pitu Samoa o langa langa i langono o le whaanga i tia ma se mitanga. I tangata Samoa. Ai o tau tino Samoet, i ale mana o e whātūlanga le se tuinga o ngā. Mo reisi au ngā tūpulanga o teina ta alo Samoa. O ia tā wai, o le ngata o ios tangata i langolanga tele le ta alo ngata mai kai. Ai o le tilo mamau lea i le malu malo, i le ipu o le rorangi. Ai le Samoet, o le ai a sia Samoa le tūsanga fōi se teimi au lumana i le tamarasanga, o le ipu o le lalolangi. O le tāleni la kapifa vau malo le luspo weti le Black Champagne e taua ua muta. O no se tae tele no naulu sa fia le talo sa manu malo ia ailani il fai ungo le vasto. O le ongo le manua o le mpera talo mo le talo ngama Forani Parish il fai ungo le vasto nei maulo na winga. O le aiese fesuia inga faya ele ui tolu o luspo weti. Ma le wingi a matelea o le mfai fona talo no le apia ngalo na lima. O le filfili ai fo ile talonga. O tā pātu nei la de pule ngā All Blacks e le kapteni o le All Blacks fuma le lima, o le All Blacks 15, ma le lusfoweti le alo Samoa i a Duplessis Karifi, ia ma le tamtamo i le leina i tua, Che Fihaki. Ma o whaamauni a fo i a le pule ngā All Blacks, o lusi foweti a Ethan Black Adam, a Dalton Papali, le olo i a Peninsula, o le a le awa i atu le au, o nolo tau wha to a pema manuia, i a tonga fitinga o a fiai. O le te aro la Kane o no winga e fa ono yesa misu ya inga le toro le luspo weti wala se tete fa fa se tu o le skalamu ile numero valu ari sta vea il ofu numero fitu ya sta mi peni finau ile ofu numero 1 fa sengana nga ale e Samo asi ma tatu ma se join pe o tu ina tu nei le sokali ile o white ni siles fato sinanga fa popo te wive ai ele manu malo ile awal Oceania qualify mo ta mstangari porolangi o forfola ina nei malai ni sile te malo ta longa eloi au sisu nga champini ia mali ta longa tu nga champini ile Oceania ya matol te san fo fa ir fa ver sokali Oceania o malai sky stadium o lenkone Ora tali malo ta longa semifinals ile asu for ile lu sitio mati ile tolu le o ni mali fitu le fianti ai malai Eden Park o Kilanio le tali malo su nga champini la son fo Lucio fa mati le fitu le fianti Ora we mano malo le alu sa ola me tamro sangari por rolangi Canada Mexico ma America le rofa mare fono ai ora o fa ina ora ma ora sia mano ta aloi ma se isi au fa tu langi al fala por tonga le FIFA le rolangi Morisia mano a wa ya le tamro sangari por rolangi o we fa ora a wa le tamro sango so na champini ni selene ora ai loi fa so longa muli luo fa so longa klupu o ta longa klupu i sila ma papu ni kini ile masina nei Ore o white sa fato il loina tahiti tolu le ai fa so momoa ora ta alo mo Vanuatu Hamilton il poles free ona ta alo ile masta moa o kilani le son fua le va so asau o tiro ia ne ti polo le rolangi mo sa tu no fo tani maro le fa so longo ta mersango oni ti polo te o lima sa tawa ale rolangi le o ilo ai o le Fast 5 World Series Fari ai o le vai ngole ne ti polo pe vai ile stau sa o telo le fato moenga o to sina ia tu no fa fo ese ma tu no e ma sani ona ia ala to tu malo e tali malo ele ne ti polo ile fia tali malo le ile Fast 5
O kala estete ni sila o tolto sanga o tali malo e ta amra sanga fa te sanga o le ne polo. Le sa tali malo e fa ungol vai aso mo se te muli muli. O le ta amra sanga e vai ai a we ono e pito e lungo fe tau ile vai nga popo le ne polo. E au fiai ma awali sta vala ulia e awai le la tu vai nga o le ne polo. O Shirley Hooper o di sila le street president o le ne polo o langi we falia. O le tino fa va o malo le ta longa o lo o ia se nga senga. O le atina ino fufuanga pa pisin ki fo mata amsana. Bo wa fa nei va sala nga moni offer. E au ki ai mali malo in a fast time. Ai ta wai o ye nei ni tulu o to snato se tula nga mani e tele mongre nei polo e pe ona nganu lu nei ai. Ia tala na nei oli mo was as fi feel pa for mai so ia. Baby, look Hey, hey! Oh!
So for mali na le puni ala va le divine ola woli ma DJ Dave tata tuli fa tu fatunga molecule sibasi le o to e mau ma itato sfulo no mala fa bidu to te ni le tu line tasi fa te into le sunga ya si uli mala le fi mo tatu tala e pe ona fa funga je lo o to pa ia ma lo o to malu ta si o le na wa to no mala manuia fa fa inga wenga ya la to leo tanto ainga fo pe fa yo le na e nga lue mai le tai awana le la po le va ve awana le la si o le mai se te mi o le awo li nei ma lo la va yan o le on sai ma lo fo il fa ma lo si lo te va i tu la e to te le la va to ye ma fu to mai Australia ma lo tu dai me le pone ya fa te ya mo sa ma le ainga le ti dai ya ti resa po mate Marietta o me le sile i sto in oi Malon tu le tina ya me di fa mona mala inga dai pori dua sina panti ave soli Jean Henry Purcell e le fa tasi me le tatu polgala me le divine o le aso semi tu ya tua ma lo le fa yo le fa ma lo le tua tai o le so o le fa la wi lo ma yai e aula kapi umalava ale super rugby ya la to squads po la to au ia mo le sami tu le tam sango le Super Rugby Pacific lua fe lua lima e fe lo la ni swinga e pe ona ta wa mai I tono lisi o lo fa pelea ona maua mai I le taiminei o le fa nga solonga fo ile le lisi ia o le tai tu lama release mai tua o le au le mua au mai tua le la tu lisi o le au le Hurricanes ia ona so mai ila ia le male au le Crusaders ya fa solo mai ila au malava le base to tonu o New Zealand e ono au ye fa mautu tonu New Zealand e bi ni le Hurricanes o le Crusaders ya fa solo mai le Sifi al went to I le Moana Pacifica ya fa be fo le Highlanders ya anto ai la le Blues e pe ona fa la wilo mai le tanto tala ile so ile awal Hurricanes o ila tone o le fa mai o le ale tu ta alo e tausanga fo e iai le o Jordie Barrett ya o se tasilo so yo o peleki longa fo ilona tula I mai o le o Ben Grant TK Howden o Richard Judd o Josh Morby Aidan Morgan James O'Reilly TJ Berenara Salisi Rayasi Justin Sangster Adi Savea ma James Tucker o le vaenga la lea e le o to yei to tonu o le squad a le Hurricanes I le lua filo lima maratua o le ua filifili ia le li ia Adi Savea e ta alo fantasi malona uso ia o I fule ngorka ia nga ia ta alo fantasi le Moana Pacifica malabas ia polo noso ia Julian Savea o le li o TJ Berenara ia o lana ta msanga muli nei so sta longa ka pila va masano le tausanga fo o le anta no ile il ta longa fo ile la ka pipa a lisila ni po le squad nei ale Hurricanes o lena fa ilo mai le tai ona lila o luma ile I props siale la waki o le li o Tyro Lomax te Vita Mafileo Xavier Nomia Podi Rakete Stones e le li o Pasilio Tosi e ia I le vaenga leo lo o tua nei male o le peleki I lana malanga ta milo I le atu Europa. O Hookers e pe ona whailo mai o le li a safo o mua o Jacob Devery e fa befo I Raymond Tupu. O local Hurricanes I le tausanga fau o lo o iei le li o Tom Allen, Caleb Delaney, Zach Gallagher o Josh Tola o le li o Will Tucker Isaiah Walker Liwere. O forwardi le loose forwards al Hurricanes, Devon Flanders o Braden Yose, Duplessis Kirifi o le ano leo Samoa. Le li o Duplessis Kirifi. Ona o le manuanga e pe ona whianga iai. Ma le li o Sam King. O lea ua wha upopo antuai o ia. Ia ma malanga antuai. I le awal o le pereki le sauni antu molana ta alonga whaitaulia. Ma le awa wharani le whai unga o le nei fo ia vaiaso. Peter Lakai a Rese Polico ma le li o Brad Shields. Afa ale o le peleki. O mi ale Hurricanes. O le li o Cam Roigard.
Stasio alo Samoa lea sa ta alo mua i le moana Pasifika le li o Area Tara e Nari. Ia whapefo i le sili i lea o Jordi V. O First 5-8 e pei o na Filifilia le Hurricanes mo le lua Filolima Brett Cameron o le li phone leo Lucas Cashmore ia ma le li o Riley Hohepa. O midfielders Billy Proctor o Riley Higgins Nane Benivai o Balin Sullivan ia atoai Mapida Umanga Jensen. O outside backs o lewa Filifili mai ai ia Cade Banks, TJ Clark o Fehi Fineanga Nofo, Harry Godfrey, Ruben Love, Stashile o li ile na ofia tu tono le au le peleki. Ia le no toi sau toi te alo le ole peleki se furu ma le lima. Kini na holo ma le li o Daniel Sinkinson. O tanganta fōna ia le wa Filifili tono le squad le Hurricanes mo le tausanga fō. E au fiai le li o Tom Allen, Cade Banks o Lucas Cashmore, TJ Clark, Area Tara e Nari, Fehi Fineanga Nofo o Zach Gallagher, Riley Hohepa, whapefoi a rese poliko maneli o Will Tucker. O leisi au le wa whailo mai le lanto squad, mo le tausanga fō. O le au le na toi titia o le semi-final. Ia e pitai lea. Mo le lava le malo si le nātou sanga o tūna i atu. O le aule nei, ale Crusaders. O props, o le li o Tamaiti Williams, Fletcher Newell, George Bauer, Kershaw Sykes Martin, Finlay Brewis, ma le li o Seb Calder. O huka ale Crusaders, Cody Taylor, George Bell, ma se tasi le reo alo tātou tunu, e swafa, ia Ioane Moananu. I le ufita wantu i le tala angol le alo leo Samoa. Sa wapela ona ta alo i le awal kolisi o di la Saul i nei au kilani. Se a tuaila i ale le kalapua counties manukau. Ia o lewa Filifilia le tono le squad le Crusaders mo le tau sangafou. O loka o loo wa iai i le li kapteni o le peleki o le kapteni fo i lea o le Crusaders, Scott Barrett, Quinton Strange, Taylor Cahill, Jamie Hanna, ma Antonio Shalfun. Ala wantu luma i loose forwards o le li o Ethan Blackadder, Christian Leo Willie o Tom Christie, so leo lea ka aloringi ka ko Tom Christie. Cullen Grace, Corey Kello, Dominic Gardner, Fletcher Anderson, ma le li o Xavier Saifoloi. O afa, ale Crusaders mole tausanga fo, Noah Hoptham, o lesi lea afa, o lena Filifili tono le squadra o peleki talua nei. Mitchell Drummond, e whapefo i le li o Kyle Preston. First 5-8, whaapea uia wari kai ar ka karangi. James O'Connor, le santa alo le Wallabies Australia, le fo i santa alo i le Melbourne Rebels, wa ngalo i anta lesi au le santa alo i fo. O le wa Filifili mai, i le tūlanga o le first 5-8 i le squad na le Crusaders. Rivers Reihana, e whapefo i taha Kimara. O midfielders, o loo Filifili ai le li o David Havili, Brendan Eno, Levi o Muastasio alo Samoa, ma le li o Dallas McLeod. O outside backs, o loo Samuel Swafa, o le li o Will Jordan, fulpeki o Peleki, Sevu Reese, Chai Fihaki, Mecca Springer, Johnny McNichol, e whapefo i a ki Tui Vai Lala. O i la tau ia wa ofia tutong, le au fōle mo le tausanga fōwa le Crusaders. Le li o Kershaw Sykes Martin, Seb Calder, Antonio Shafun, Fletcher Anderson, Xavier Saifoloi, Kyle Preston, James O'Connor, ma a ki Tui Vailala. O i la tau wa tuu o le Crusaders, o Brody McAllister, Joe Moody, stasi leo po tuu o le Olpeleki mo le Crusaders tausanga o mawai, le li o Ryan Crowdy, Owen Franks, Lee Halfpenny, Willie Hines, Manassa Mantaele, Jeremiah Murray, Joan Rover, Fergus Burke, ma Zach Gallagher. E ona sa wela i le au malosi le tausanga fo. Malosi le tausanga. Malosi po le tausanga le ni. O le mantou au lea mai le no whanga o lo iai matai. O props, ale au le sifi.
Sione Ahio, George Dyer, Ollie Norris, Ruben O'Neill, Jared Prophet, Malelio Aiden Ross. O hookers, Alisifi le tōsanga fō, Brody McAllister, Bradley Slater, ia fa pe fo ila tama o Sami Soni tau ke aho. Ia o le tangata lea. Huka lea o le peleki ma le huka le sifi. Le sa fa amru o le ta longa ile o ngā tonu o le dei tōsanga. E o mai lavala le temine. O lai ai le tūlanga fo ile le o lai tau recover. Ia le fo ia le ia ta alo malosi. Loka le sifi le tōsanga fo, nei toa a kui, Josh Lord, Fiti Sa, Manaaki Salby Ricketts, ia fa pe fo i Jimmy Tupou, ma Tupou va i. Stasi nei o loka malosi, ale o le peleki o lo iai ile taimi nei. Loose forwards, Caleb Boschia, Jerome Brown, Sami Penny Finau, o Luke Jacobson, o le li kapiteni fo ilea, Simon Parker, Wallace Sititi, le halo Samoa, le superstar le o le peleki lua filofa, ia maleli o Malakai Rampling. Afa le sifi le tausanga fo, o le li o Cortez Ratima, Xavier Rowe, te toiroa tahu Rio Arangi. Wawa e le li o lau wha maori le mera wei. First 5-8, Alisifi Molina tausanga, Josh Jacob, Damian McKenzie, ia wha pefo i le li o Caleb Trask. I midfielders, Anton Leonard Brown, Lalo Samoa, Rameka Poihipi, o Daniel Rona, stasi vo i leo ali le lei Antono, o le awhiantu le o le peleki i se aso mua. Queen Tupaya, ia wha pefo i Gideon Rampling. O le outside backs le sifi le tausanga fo, Leroy Carter, Liam Combs Fabling, e tene nanai Situro, e Moni Narawa, ia wha pefo i le li o Sean Stevenson. O le au fo, Brody McAllister, Fiti Sa, Jerome Brown, ia ma Leroy Kata. O le au ali ia wai fafo Kauvaka Kaivelata, Tyrone Thompson, o Tom Florence, Josh Ioane, ia wha fo i Beniasi Mali. Ia o le ala, a siteng, ia o le au inatu leo nisi o tātou au, o lo o wha leo na mawhai o na wha alau i lo mai. Ia au alawa lo nofo si la fia. O le wa lus fulu valu mala afa milu te o te ahi le tas. Radio Samoa. Taslima iwatomu. Ama. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Masa maua i le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi, e iai maosia o le tino, ma fesili e winga i vai la au, e iai fo ile no fuanga mo tala no anga taito atasi, pe amana o mia, o le fale tala vai foi, e mawhai ona la tautu uina mai vai la au, mo isi ngase, ma whaatino e matui pui, o lunga o le healthpoint.co.nz, e te mawai whamtalanga o le fale tala vai, i le taupi tonu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fifia la vai whawhailoa e tātou atunuu mai le amatanga o le nei vai aso ia ele tātou polkalame fo le nei o le a reto le o la mālor so i fua manuia o le luka e iwa al whaupe luas e ono se fultasi e whapea ua whai mai le tasi tangata au te muli atu ia te oe a ia tu mai ia te au se io u mua i wha maa vai i lo u ainga o le upu mo o le aso le nei whapea aua e te tolo poina lo wavanoa. Wei loa e whaitau le i le palgalafa i whai upu le 5 se i o le ono se fululua o le mata upu e iwa le tusia luka. O lo whamatala mai a Yesu ia tangata na lato misia le avanoa e muli i a Yesu ia mafio a Yesu i o lato wolanga. O le mafuanga. O na ei mafuanga na ia i whai mai o le isi tangata a na fia muli i a Yesu. A ina ua whai atu ia Yesu il tua inga o langa e o lai. Ia whai mai ona fefe, ua fefe o ia. Ona pe tua manialo na o langa pe alu ia Yesu. E o leisi tangata whai mai, ua fia muli fo ia Yesu. E whai mai lana tala. Ia vai, se ia walu mua Yesu, se i tanu lo utama. Ia o leisi fo i tangata, nga fia muli fo ia Yesu. A lo whamatala fo Yesu, nga whai mai. Se i alu e wha maa vai mua i lona ainga. So a whapela e te whaitau i nei mea, e le ni mea leanga ia na mana na o nei tangata e whai mua. Peitai, o le whaalawe na lato misia ia le avanoa ma le moment ringa o le teimi sili na tā ua wasiasia tua Yesu i o lato uolanga. Ai ua lato le whaata waina ua sili atu le tā ua o isi mea. O le mea la whaanoa noa o le tala nei, a ewa ail tu spa ia, ele i toe tau mai lawe le tuspa ia, pena toe fo ia ne le tama le sa alu e tanu lona tama, ia ma le tama fo ele na whai a Yesu, ia se ia walu mua wha maa vai lo ainga, e umama tapuni le tuspa ia, ele i toe tau na mai se tala, e wina i nei tangata lona winga, ua misi le avanoa tāua, o le ali i whaola o Yesu i o lato uolanga. So, ole tele fo ilao whaupunga whatatau le tā ua o le neime o le teimi po le moment tā ua e watu le tua i te oe. E ele whaupunga whapeotania a whasamoa e whapea a le iloa lau tupe e iai le avanoa e te toe maua inai. Ai a lusi le moment po le teimi tā ua ua watu le tua i te oe e ke le koe maua. E ei me tau o divine opportunities. E avatu ele tua ia te tātou, avanoa ia e le sau whaalua, e sau whaatolu, o avanoa e whaatasia o na sau, e asiasi e tua i le tua i lo wolanga e la vea i lo wolanga. E a emisia ma e whaatamalai, no winga ua e misi le avanoa. E iai ia tangata e tele ia mafuanga e latou te misia i le avanoa le nei o latou wolanga. O le ali whaola i o lato o langa. Ona o mafuanga nei. O mafuanga ta tele. O nisi tangata. O le melea o le pisi. Wa siasia tule tua ilona o langa. E la vea ilona o langa mai mea o iai ma le tu langa o lo o iai. Ai ua whainga tau na maua le avanoa o Yesu ilona o langa. Ua pisi tele. O le si me mafuai o na misi na isi tangata le avanoa ta ua. O le melea o le pupu o lona loto i mea whaafia o leo langa. E roa i isi te mi te langona i nā e iai le mea te taunga e whai e ke mo mea le ali whaola Yesu i lo o langa. E te mawhau ane, a kuunga i lo o langa i le tua ma ukalia Yesu e fio i lo o langa. Te le mea o le a umisia, le a umisia paki, o le a umisia e vanga, le a oa. O le tele lau tangata e mafuonga la kumisia le avanoa. Ona o mea whaafia leo langa le nei. O le isi mea tatele,
o isi tangata lātou te misia le avanoa o le mea lea o le manatu ifo o lai okay. Me whele o le perfection. O le manatu ifo o nai te ato toa o ngai ke le lei o ngai ke seki. Lei se mea o iai ia ma uma ifo lo o langa e te le tuina se avanoa i le li i whaola o Yesu e a fio ai e whai mali i ma whaola i lo o langa. Whai mai tala tu spai e tu se whalinga lam tau pe tolu frau pe sa fulu. Tala Yesu o te tu le whai tutoa mo tui atu. Ai se tasi whalongo i leo leo ma te tala mai le whai tutoa ona o whale lea ma te talisua mai ia. O le upu mo oi le aso le nei ma ai le opportunity ta ua lava o lo avatu le tua i te oe e te talia i nai lo na alo i lo wolanga. Le tua mātou whaiwhitai lava, mātou te loa o lo e ngā ioi mai ngā lue mai e te fia fio ma nofo tupu i o mātou wolanga. O te talo so se filfilinga i le nei aso i te talalo na loto na te talia i na o Yesu i le nei aso. Whaiwhitai Yesu. Amen. Every
Sifongmani o Raima avela wola ia nga mole ali. Mole tulanga fa tai le sunga ile fe au ia pasta Rafael Copa. Ya mole lu itau ia e Michelle vol por kala me ole arinto leola mo tanto le ia woli manto fiene yo le sulua. A we te fata a elongo wa saule musu sunga o e te tanguna e alo e faile fina no le tu. Ia o te whapea. Whakala so o kasi a se vai lau kiwi se va po. Kari ea la ni se o koe anu kasi a se i kau whai a koa u porkaram. O le aungana male tonu o le wha moe male whea au tau. Ia e pe ona ta ua mai. Ia wa ia mala u ia wha alongolongo tu ia. O le da. A e langona. Wa e lua musumusunga ia musumusu inai tantou ia so uma. O le musumusunga leanga. Le lein. Ia male musu ngarki apol o vela musu nga ye o eri taiso le ngia o ni sfulu malefia sfulu malefi tu minuto lo tona talia o leitu la e lua ia tale lua tu e udatu tatu tala i vai fanua e pe ona funga datu se uli o malau lefi Radio Samoa tasilima i batolu Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. O le wa tonu mai ni sine o tātou wha silanga e wala wale longo pui ali i o lau taupa ia malo o tau mamalu. E nisi wha moe moe, wha tonu ina le le wha iunga o le niwa yaso mo lo si le fia. O le tātou wha silanga mo mua e pei o na masini ai o le tātou wha malo si tino le o le Zumba. O le wha silanga mai le team No Excuse Zumba. Talofa Samoa, manatua le tātou Zumba. A le team No Excuse ia so tofi e pe o na masini ai i le OMAC, bo le Otara Music Arts Centre i le taulanga whaatau i Otara i le afo le ono i le fiafi. E le se tutongi o le nei Zumba, su mai tātou fia ma whaamalo stino whaatasi a wā le soifua malono ina. E maua le tātou team No Excuse i le tuantusi o le ono Baselau Alexander Crescent i le pitono o le da o Tara. O le tusi o le vau filifili a toai ma le tusi o le songa. A wadi ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili e maua i whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa. O la ngā upu o le matafa ioi o le matangi le whainga o whaalawe pei o whai puiponga ma liu o le o siusinga o ainga. Whesila whainga o paolo o si i whaaloalo. Whaalanginga o e kālesia e ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E na o le fitus fulu tāla le tau. Na o le ofisa o le Radio Samoa. I le tolu pā tolu o na Hobble Avenue i Marukau. E maua atuai saulo minga. Morisi whaamtalanga mala mai le tātou ofisa i taimi whainga ruenga. I le lua o na lua tasi lima i watolu, lua o na lua tasi lima i watolu. Ia whiona ele leilau sa veu, ia ma e masani lunga leo penga te whailangi. Ta i lalo i le shop radiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz, e whai mai aisau o ka whaafitai. O le whaasilsilanga mo suli ma wheoi o le ainga sa se mua i vai ngalu i le whianga o le pā. I la watele ma le whaaloalo e te tawai e talo atuai lo tau a lo o tau pa ia ma le mamanu. O le a whaia le whono alo tātou ainga i le asos fulu ma le ono o le masina nei o Novema lua a whelua wha i le itulai se fulu lua i le awoli i le tuatusi o le fitu Lincoln Road i Henderson. Se fululua i le awoli, i le tuantusi nao le fitu Lincoln Road i Henderson. Talo sangatu e manau mia lo tātou a wai whaatasi ona o se mata uputaua e fia tala noa iai lo tātou a inga. Whaamalmole whaapsota i mai i le numera o le olua tasi iwa o lima ono. Olua tasi iwa o lima ono mo nisi whaamtalanga whaafutai. O lo senia e se mua momoe ma se mua fatu.
Ma le tātou wha silasilanga muli e whapea. Tausala mapu I whangalele ma tamai ta I Samonike. Samoele turupele, ua tātou tō aitou nuu mai I le whaai ui unga o le rei tausanga, ma ua tātou iei foi taimi o aso fia ma whainga mea alofa. Ua tu whaatasia ai e le 4SJC valu mauso ma lisi whaapea le kaakia mai group. Le tausala fundraiser mo le tātou whainga mea alofa o le rei tausanga, mo ta māmatina mātutua I mapu I whangalele. Whaapea le ngā luenga tabaita I Samonike I Aukilani, a toa ai ma Samoa ma Tonga. O le awha atonuina le rifa mo moi le asfrila nei aso se fululima o Novema I le tulahi ono I le fiafi. E mawhaiona whaatino sau foa I le ofisa o le Pacific Easy o Tara o Tahuhu I amala taulanga whaatau I Mangele. E tatala fo I le avanoa e whaatino ai sau siva Samoa I le tātou tausala fundraiser I le whale Samoa I Mangele I le asfrila nei. Pau te tele le lango Samoa ma whaamaruia tele le tua I lau foai. Ori si whaamtalanga, wala awane le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi onono. O valu se lau o tasi onono. Ia po numero masani au kilani, o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha. Po le lua fitu ono, fitu iwa, valu wha. Lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha. Po le lua fitu ono, fitu iwa, valu wha. Wha fetai. O di sinau tātou wha silsilanga lewa tauru mai la tātou ofisa. Ea wā lawa I le longa pui ali I fo o lo tō pa ia, ma lo o tō mamalu inisi fo I o fuafuanga o le nei vaiaso. Mamalo antu ia Mercy Joseph Seyuli, wa pe fo ia tofu ai ono tautolo, o le mafuto mai nai Utah, St. George, Utah, I Amerika, te lo nai maluru o tō, tālo whai au tō, o mai ngi. O mai o le mawhanga māku. Ioi, e lea se panga le kolu au prangik. Whapia kōking. Ia mamakua I kapungi mau ia. Whamalama wile le vāwea na mau ele mawhana wha. Singa kama I vāe alua I whafo ia le Ia le ea, sa wai tonu le ea I lisi tūra wha. Sfulu ma le awhameru tau na tāle o le tūla e lua. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
na o le sunga ia tala fiso le ni vainga o le woli. E ma le pese se mo ia ne lola ia o se tine sa moa. O tanto we si va la vai li ma se la tala po le afetala. Io hey ho. Fitu minuti ona tale o le July lua va talo fanto i nai flat bush le ni vainga o le woli. O lo ma futo mai ai fa le i popoli i male ainga. O le fia na fino mana va tu o lo tu lai fa mai ia si o tal. Ia ma lo le manto fo ma kio. O vai ko no marga pa so le kwa ma nga ia le nga. Fa pe o hi fa fe kai o la ka va vinga ko o fo. Ia o lo kwa ka kala vai ko fiu kala vai ko. Ai o winga ku nga ile fa si langa le tu si mai. O lo fa pe me le fa si langa. Fa malia o le vai solide. O lea e wawe tapuni ele tanto aunanga, wha me wa tau lea ise au whainga harwenga. Mai lea sos fulu tasi o lea sos fulu mo le ono. O whape, wo kou ka whaunga, Ea, ki e kulola i ele i o tara. O te whamaloa tuma o whaatala wātu i le sunga ia DJ No Money. Ea po le sunga ia liki, o nanga lue i nā i le foi. Fole mai le nai o tara le o ta fole McDonald. Le umana tau mawhai fo ile le tonu alau ta avali tongi fa folau pepa. Ia nga le fa ile fri ma ke ki le sto nai. Ia o ke fai soli. Ka ilo fo ia nga fo ma ia nga la o ka moriki. Mo le meo le aru waku i kua, sau i luma, alu i fafu, alu i wharakala vai. O whape soli. Masalo e uma ro le CEO o le CEO longa lua la le o le kako whare mai. O le winga lauta, e se le tamali o winga o lea, o lea usu. I le tau wha so ina, i le kumu rei e le whalema. Ia wha māloa tui fo i lau whainga wenga lau whonga fia. Ia e ui lava o lae umi le teimi fo i le lele fia. Ia au nā lava papari, mālo ia tau le onsa. Ia mālo fo i le wha mālo losi. O le ua taunu mai, ia le lisi o le kako au lea le moana Pasifika. E pe ona whaalau loa mai le sunga i le ri whaia aonga ia whaalongo tana umanga. Ia e mai sei le filifilia. O le whaia aonga o le backs. Ia po le leina i tua. Le sa avea ma whaia aonga taluai nei o le Manu Samoa. Vawasa mana ia sei lala mapusua. O le lisi o le mana Pasifika mo le lua afe lua lima. Props. Chris Poua. O pone wha mausili. James Lane. Sione Mafileo. Abraham Pole, ia po Pole, ia atoa i matito tui polotu. O Hukas, Alemana Pasifika, Tomasi Maka, Sama Malolo, ma Samiwela Moli. O Loka, o Leo Filifiliai, Alan Craig, Michael Curry, Samuel Slade, Tom Savage, Ofa Taua Tevalu, ma Ola Tauelangi. O Loose Forwards, Miracle Faiilangi, Sione Havili Talituli, Talitui, Lotu Inisi, Alamenda Motunga, Semisi Paya, Irai Papuni, Yama Tasio Sui Kaptenia Le Olapeleki, Adi Savea. O Afa, Ale Afo, Ale Moana Moletosanga Fo, Aisia Halo, Me Lani Matavao, Ma Jonathan Taumatini. E la uwa ai entu lei makwale ma ia afal mona le ye mole tusang fo. First 5-8 Jackson Garden Bishop, William Havili ma Patrick Pellegrini. O midfielders o Solomon Nala Imalo, Fine Inisi, Lanomilo, ia toai maleli i o Julian Savea. Outside backs, Lossi Filippo, Neria Formai. Pepe Sana Pata Filo o Kieran Tang Moe Folau, Danny Toala, Maleli o Tuna Tuitama. Te lea lo le tātou tunu ule filifilia mai ai au le moana Pasifika i le nei fo i tausanga. Sui fo o Solomon Nala i Malo, Chris Apoua, o Lossi Filippo, Jackson Garden Bishop, Patrick Pellegrini o Pone Whaamusili, ia atoa i ma Ari Savea o Tito Tui Pulotu ma Tuna Tui Tama le alo le tātou o toro le foisa ta alo i le tātou au o le taitoa fitu ia e misei fo ia le au ale Manu Samoa.
Iai ia lisi au, o lea e whaalau ilo mai, I se taimi e le o toi mamau, ia tono na mai au na fonga I ele tātou o tono u stemi o sola, ia e mole te wine, ia se I ka koanga, ia kwa I le vahenga lea. Ia, ona a wina atu, I leo tātou tala I vai whanua, ma wha I loa atua, ia I se taimi e le o toi mamau, wa I ni tau e tua I piki le whanau a onga I le rei fo ia wauli, ia a wā lava I le tungwa I o a onga stemi e le o toi mamau. E te vise o visa, ia, wha malo atu, wha teile mafuta mai, tuti roti sulu, o himalis, ia, o lea, alofa anga, ia mo lea sa soifua le uso ia whamui nā, lau taimi, ia, whamui nā, lau fionga ele, ele ngā whatasi, ia, wha akaro wha kulingi vai ngo lea wauri, malo, la wale whaiol whaiva, malo, le tau wātai. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Fato e se alo I al Parlamento I tangata sa whaolo tia mai sa wanga I tau singana malo mai kalesia. Lo loto atu ngarunga ke pasi whaawau whatengo pomo whatuntunu o mamao de Pasifika. Ta longa o maruia o le tomu whaingara fitu Samoa o le ale mutai ina. Whafonga mai ar whalau te leino ni tala. O fato e se alo I nei al Parlamento New Zealand Christopher Luxon I le Parlamento I tangata sa whaolo tia mai sa wanga o tau singana malo mai kalesia. O se fato e singa mo I tu sa o ia nei sa wanga tu singa le malo me ka le se pio na levo no fato tali ia le totelo I tu ta faul tia o le totelo I tu sa ia pa le ne fa longo longo I le fato singa e ula vai lo tanga uma sam fo na mo wala no a wa ia e pio na le fi ai ta fato e sei laxene fa mo su le malo I le va ve fai o singa yoinga ina ia silia tu ai se le o le pui puingo I tu sa ia I nei tu singa Tai ta o foi o tanga to tasi sa ia nei te singa sa fa ngo fio na fia nei sa wanga ai onisi sa tili atu le safa sa ia ono I tu ai ngo tangata e ia o le to tele o tanga Maori tanga Pasifika le au longo noa mai la to e ia fianga tu mau o te mai te Maori ma le Pasifika sa safa le fa longo tangata ma le tu vai nai mo la to ai nga ngana manga nu tai fa lo ai foi e fa mai aina le malo ai por am taina o ringa luenga I fautuanga I lua suma le balu o le ripoti al komisio sue. Tai whailo ai fo I le investi le malo le tosuma le 2 miliona tala I le CTI o le leo whatinonga o ye nei a o ngā lua I whatinonga fau mo le toe whale leinga. O le tai o le leipa Chris Hickins, le asa ia whalia, o whainga malo wha solo mai o le leipa sa iai fo lo lato sao I nei sa wanga. Ma ia whatu e se ai e whai masua le leipa I le lea mana ia ina lea o I lato sa fia I nei te singa.
Sa maulunga se whalongona o kia sao iai la tau a whawhelo ia lau te te hi ko e Māori le paka le lori Hill Park i whangarei e ali silio ele tau nei. E whai tu wafe maa whetangata sa te wafi e langolangoina lea solo o le au mātua ma whanawiti a inga tangata o le ele ma tangata o le whengainga o le oitangi o le tūwhata si umanei moa ia tau o tangata Māori. Sa a waifa ata si umai tangata e pesenga ai le whai ale whaola sanga ni sili. O le whai li poti le le tori sila sa ia i le tō wawhianga sa ia whaalia. Se vainga sa o iei tangata sa tō wawhia i le mawalunga o le langona o tia maloi mata sa va ai e nisi. O le asolo na rua le nei o le hikoi e pona te te aile tūla whono tau whaope le pāti le act. Mo mata au whasili silo le whea ngai ngare waitangi le Treaty Principles Bill. Ma iei ngā whātino le whai ngā malo so whātasi wā pia i tangata Māori. O le asolo te te e mai le motu nei mā tū o ni sila. O le amalanga makti whangarei i no shoa i le zo. Ai le i whaawa watu ai Wellington e mara whaamoe moe tonu le pārmene i la soluo ne nā mai aso asau. E whai tu wafe maa whetangata o i e whaamoe moe o le a whatasi atu i le asolo te a oanga i atu i Wellington e. Wa mai alamana te ina i tai o le hikoi o na whailoa i le tai ulo le pātia le act David Seymour e o na ina lea tū la whono tau whaofi. Wa mai ona tala noa i le pāri mi o ni sila Christopher Luxon i le president filifilio a Amerika Donald Trump. Talu mai le manu malo Trump i le whai ngā pālota le nā mai aso. Wa mai ona tala noa i niso tai o le rangi au fiai ma le president o Rusia Vladimir Putin, le pāri mi o Israelu Benjamin Netanyahu, ma Xi Jinping o China. O le tai masanyo whaatana noa ngā Luxon i le porkalame le Morning Reporter le Johnny Sila, sa suia le te me whaiai ina ua whaatanga le telefoni mai Amerika talano ai. Tu si ai lunga o penga o te se inga exa whaari ai e Luxon. O ni sila ma Amerika i esto tanga maano stele toi umi. Ta e tu si ai sa talano i a Trump ma avi Yellen wha malo ilona mano malo. Ma ua tau whai mani li ai le loloto ri ta ua o tanga i vāo tunu e lua ma ua sauniuni e wha ua wai. Luxon o le anga i atu le whono tanga le APEC i Peru i le stofio le vai aso. Leo le apelo i aima le presidente o le apase ese a Amerika Joe Biden. Ta whato sina i a Trump i le tapaina leo tu perotongi whaalaponga i leo atu lava le lua se 40% o lo whaulu whale atu. O se vaenga mua na i inga whaatino to mao a inga le wha mua leo a Amerika. Sa mua atu la pata i a Luxon i a le vave whai o whai unga tangata ni sile winga. Ia e inga whaatino Trump o nei tu wau e a awhia i New Zealand. I no siringi a winga le whaato sina Trump ili si teo tupere tongi whaalafonga i olo whaulu whale atu. Le e whoringa mai e le manu i ai mo New Zealand i ana oloa e peona i anu man whasti. Waina, mai si oloa, e sa tali Luxon e mo mia New Zealand whaatali tali matilo. O a tonu ai e inga whaatino o le a whola siaina a Trump. Wa whaalia le loto atu ngalunga na whainga malo kere pase winga le whaua wa whaatet ingo pomo whaatet tai whaaton tonu waru mamao i le vasa Pasifika. O le vasa tolu ai sa whanai nai le pitawhita a Amerika i ala na pomo whaatet tai ale ICBM po le Intercontinental Ballistic Missile mai le no whanga le Space Force i California ma lele ane lungo le moto Marshall Islands. O le whātai te inga muri mai whātai te inga o pomo whātai tai whanānu ma mau fau a kore mātū i les tosu tasi o ke topa. Le e whāwasenga ina e mawhai o na lele ma mau e tiri mariiwa e tonsela u luas fura maila. E pēna fausia ina i mawhai o na ausiai ele o Amerika. E se whāmatalanga i le astona nafi sa whaali ai e o pesa o le presidente o Kiripas. E le atali ai na e lo nā tunu i le whātai inga muri nei a Amerika. Le sa whai e le solulu o le vasto wai. Sa wha o popo fo i lea, i le wha amtalanga tikusia i le tusa, o le tūlanga o tuwaile tunu i le pomu whātai tai whanāru ma mā seina. Le sa whana mai le Pasifika le masin tuluai, ma whātai tai ngā iste tunu i teimi o tona i tunei. Sa longo ina i kiri pasi i le so lulu, o le so ono le masin le o Novema, i le pomu whātai tai whanāru ma mā Amerika, e le o wha au pengaina, i le aso lava le sa whanai nai. Ai o whaali e kire pas, e tūmangu lava le loto lo atu o atu lunga, i le wha wawa nei wha tai ta inga. Ia taro talonga i le mai ai o le ai o se whaia ina en kausanga rei, o laula ka pili ke te mai tai o Samoa, le pitu Samoa. Ma te hama wailo na manoa i le tamarisanga i pole rorangi le rua whemere rufu rema.
Masiti ai no tulanga au numero mo le tamar sanga ri plastika e tamar sanga tama tai. O le whaia onga whaururu Jamie Samuel o i whalia. O le lato wholanga e le tai o na maia. O le marui o le tomu whainga tu Samoa o langa langa ai langono le whaanga i tia masemiti mitanga i tangata Samoa. Ai o tau tino Samuel i le mana o e whatu langa le se tuinga o ngā. Mo le isi au ngā tūpulanga o teina ta alo Samoa. O ia ta wai, o le ngata o ios tangata i langolanga tele li ta alo ngata mai kai. Ai o le tilo mamau lea i le manu malo, i le ipu o le rorangi. Ai le Samuel o le aia sia Samoa i le tūsanga fau i se taimi au lumana i le tamarasanga o le ipu o le lalolangi. O le tāleni la kapifa vau malo le luspo weti le o Black Sam Kane e taua ua muta. O no se tae tele no naulu sa fia le talo sa manu malo ia ailani il fai o le vasto. O le onga le manua o le mpera talo mo le talo ma Forani Parish il fai o le vasto nei, ma o na winga. O le aiese fesuia inga fai e le uitolo luspo weti. Ma le wingi a matelea o le mfai fona talo no le apia ngalo na lima. O le filfili ai fo i le talonga. O tā pātu nei la le pule ngā le All Blacks e le kapteni o le All Blacks fuma le lima, po le All Blacks 15, ma le lusfoweti le alo Samoa i a Duplessis Karifi, ia ma le tamtamoa le leina tua, Che Fihaki. Ma o whaamauni a fo i le pule ngā le All Blacks, o lusi foweti a Ethan Black Adam, a Dalton Papali, le olo i a Peninsula, o le a le awa i atu le au, o nolo tau wha to a pema manuia, i a tonga fitinga o a fiai. O le le te aro la Kane o no winga e fa ono yesa misuia inga i le utoro le luspo weti wala se tete fa fa se e tu o le skalamu i le numero valu arista vea i le ofu numero fitu i asa mi peni finau i le ofu numero ono fa sengana nga ale e tio Samoa asi ma tatu ma se joina pea o tu ina tu nei le usokali i le o waita ni usiles fato sinanga fa o popo e te wive ai ele manu malo ile awal Oceania qualify mo ta mstangari porololangi o forfola ina ne ya malai New Zealand tali malo ta alonga eloi au sisu nga champini ia mali ta alonga su nga champini le Oceania ya matol te san fo fa ir fa ver sokale Oceania o le malai Sky Stadium Wellington o la tali malo ta alonga semi finals ile asu forile lu sitio mati ile tolu le o ni mali fitu le fianti ai malai Eden Park o Kilani o la tali malo su nga champini la son fo Lucio fa maki le fitu le fiafti. Ora we mano malo le alu sa ola me jamur sangari por rolangi Canada, Mexico ma America le roa femare fono. Ai ora we fa ina ora ma ori sia mano ta aloi. Ma se isi au fa tu langi al fala por tonga le FIFA le rolangi. Mori sia mano e awo ya le jamur sangari por rolangi. O we fa ora awo le jamur sango so na champini ni so nei. Ora ai loi fa so longa muli luo fa so longa klupu o ta longa klupu. I sila ma Papua New Guinea ile masina nei o le o white a fato i loina Tahiti tolu le ai fasolo momoa o le ta alo mo Vanuatu i Hamilton i po le free o na ta alo ile masta moa o kilani le son fua o le vaso asau o tiro ia ne ti polo le rolangi mo se tunu fo e tani maro le fasolo ngol ta mersango oni ti polo te o lima sao tawa ale rolangi le o ilo ai o le Fast 5 World Series Fari ai o le vai ngole ne ti polo pe o vai le stau o telo le fata moenga. O to sina e tunu e fafo ese ma tunu. E ma sani ona ia ala to ai tu malo. E tali malo e le ne ti polo. I le fia tali malo le i le Fast 5. O kala e stete ni sila o tolto sanga o tali malo e ta amra sanga fari tau sanga o le ne ti polo. Le sa tali malo e fa ngol vai aso mo se te muni muli. O le ta amra sanga e vai ai a we ono e pito i lungo fe tau i le vai nga popo le ne ti polo. E au fiai ma awali sa balaulia e awai le lato vaenga o le net polo. O Shirley Hooper o ni sila le stui president o le net polo le langi wai falia. O le tino whawao malo le ta longa o lo o iaise ngā senga. O le atina ino fufuanga wha pisin ti fau ma ta amasanga. Bo ua whaia nei vasa le langa moni ofa. E au fiai ma le tani malo i le Fast 5. Ai e ta wai. O iei nei ni atunu o teo sinatu se tūlanga mana i tele monga le net polo. E peo na ngānu lue nei. Iai, ia talanal nei oli, maua se aspia fia le papamai, soi fuia. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O usa sa fia ia lo tolu I musika.
kalene wa watu ya peni. Ile wakatai ya fia ala fia wasia. Tasal me ya manuia ya kalupaina. Litolo imatautu malepeni sunlalai mulinu etaitu pitoia pia sio utaulanga manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi wasulungi ya umasia ukani a omasa bali le masina se isusulu ia samoa lo umatundu se ifai mafia fiana ia lana atende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manela lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae masia upele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo beito se peramitai ai pupito le masina se isusulu ia samoa lo umatundu se ifai mafia fiana ia lana atende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manela lo oleni na oa umasia upele watonu matatau le ingoa wapa aingoa ai Samoa le peni nau le Pasifika wafai mamita ngaya ita aapea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai moa ia Samoa le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fiana ia
Super Mario le ringo Benjamin Betana le di fo i vaing o le woli no was full mo le valu vi do tele te ne le tula e lua e va enjoy fo o tanto por la me fanga solo va te tula sunga ya se uli mo la leifi ya mo tanto tala mo le di fo ya solo to tele mai i la woli ya ba tanto woli le lo fa malanga le o le tapa au sili ilunga ya Antonio na wai sa ni tele piki mai le fana wa nga ja, lelijk. Ja, toen is stellen ze van nou nee. Je bent van jou, ben van jou. En dan kan je moeilijk zeggen je lang daar wel. Ben ooit je wel zo in haar daar wel voor lele ze longa wasu. Ben pupusa me longa lefi. Je ben op o me kauf. Ja, je ben je ze me voor lele waka me longa lefi. Ja, dan voor jou ben oh ben je maar we ze me voor lele ton. Ja, orang ngan wenga faina ta tu le tu pa ta mama le tu pa le tu no ta tu ainga. Ja, o le sia ki o le ta vale le ro matua. Ja. O ta miti vo le ni vaita. Wa mo vo le mai dinga. Nga le so I kongo so ilano. O so kongo so ilano. Si va nga wo mo ping singi ko fa ku ai su ka vale an wa. Ja. O kamaranga. Uma loanga e wa ko va ilo ping singi wa e. Yang e fa lo le i. Ei. Awa lava nge ko sa weekend lo ka. Mi se la va nga fenga luenga. Yo, ma o kamanga, o ma kwa fie wa. Alu o. Ai re ai ma se alu alu kan ku I singa lu suka la ko ngoro ka. Telo, o le sina me mali be lo ku ngi me ngi o pampingsi. E mali e le wa mtele lo. Ya, ka ilo ye. Pona ma fuwa. So se take me out jalo I le pampingsi. E ka kauanga yis ka ki vai ko yo tau tafa. O le fa mai ya ko kwa singa sfurkala ko ngor ka ka. Ko kwa singa sfurkala ngai ko ngor ka ka. No vole mo vape. O le an ko inga mamau. E ia ile mamau e anu e lau tavali. Pe a venga le se furukala ngai ko I ko ko. O le litale ye te mini pe ye lo tala mon tupu. O longo winga a sfuruka ngi, sfuruka ka ngangi, sfuruka ka eo. O le meri e kanga e whawhio, lolo singa ping singi e tono le tawari. E o lolo ping singi pe a whai o nai fuel injector lau tawari. A kongo ai rungo ko I ska wale o koe o la skapalai karangi waika. E o lo ile meka o le pamuvo ile le ngai a fo. Ngai spea o lau tane penisi. A tono inana I ele mole meole ele mole pif. E la vea I loa la le fiole injector lo tava. O longa winga, o le makwa ke le aru ngaru wenga joy fai. E kaunga ukuia. Le lua se furu tolu se furu aluanga I runga. O le mea ngaru se furu kara. Ngaru rokwa I ole. Koe sawi I uma. Ian koe so foi le o le sis furu tala. E oe pa ki le lau sele. E uku fa le ye lau tava. Ian e fiwale te ferwa. Fa wa kurka ko risi o ka ko risi mai mau penga le risi o kupere lisi le squad le Highlanders e pe ona tau mai mo le sile fia le tato tru ai le wa tu ye le tato lisi le e se telefono no le no tau tu wa o le telefono no e fa pe o se ali televo na fa fu se I ona maliu o fa ile me ta o le warm up yo Ia po le wha lusi fo ile le I amatalia le ta'alonga. O le ta'alonga o le laka pipa I na sauni atu iai. I le amatanga o le rei fo I masina. O le li iswa whai Brooke Wilson se furuma le walu tau sanga le matua. Na wha fua se I ona maliu o ia. Ina ua a afia. I se a afianga o lona soifua mano loina. A o sauni atu lea I se ta'alonga o le laka pipa ai. O le nei ali I mai North Canterbury, ia mai o loo sa saa mai ia wha mai senga, mai le community, o loo no fuai le nei ali, e lango I siona ainga. O le ana wha I loa I lona tamai ia Tony Wilson, ia lona nganga wha ngai e tia, ona o le fesosoani, ai misi ai, o le lango atu, a le lātou community, ina ua wha a fuose ia, ona maliule nei ali ina I le Wooden Rugby Club I le tu I mātu o Canterbury I le solima leo le ni masino o November ia anta o le solima o November o lonongi o le so wa anto I le vayasu talu ona maliu fa fuose I le nei fo yali
E leo le teimi mo ne tupu e se wha lewa wha pene. I tangata o loo malolosi. Tangata o loo fit. Tangata o loo taa alo i le tele o le tei. Ai e lava le teimi tupu mai e se mea wha pēa. Ea, mai e o mai le teimi le. E le i mautino. Po o le a le itu ai ngā medical condition. Ia po o le medical event. Ia po o le awhianga wha soi fumano noi. Na wha fo se i ai. O na maliu le ni ili. Io. Ia, e ka umai ei. Po le a lo fit. Po le a lo mano singai. E le iloa e tātou me tupu. E le isi 5 minute, le isi 10 minute. Ai longa na iei se maa fau o le ni ili. A mea o lona taimi muli le. Wa na fele warm up. Io. Anta o le warm up o le te sao ni te alu tālu. Ia ai longa fo ina wha peha tua na mātua. Ia. Penga wha ko whai na iona mātua pēa. Pena iei fo ina iona mātua. O se mea whainga tā. Le longo tala o mātua ai le o awai. I se wha moe o lo anga i eili whana. Sifuru walu tau sanga. Ia ua vea o i matanga tamatua. Wha mai se langa ngō le tua. I a inga wo mai masani. Ona o le nei fo i wha lavi. E pe o le tula i mai le dawa yaso i North Canterbury. Ai o le lisi ne o le tātua. Ale Highlanders, or props, Ethan de Groot, Daniel Leonard Brown, Elio Anton, or Daniel Leonard Brown, Josh Bartlett, Saula Mao, Ronan Wingham, Ma Sosefo Kautai, o Hukas, Soane Vikena, Jack Taylor, Maleli Io Henry Bell, o Loka Ale Highlanders, Fabian Holland, Mitch Danshi, before Oliver Hulk, or loose forwards, on lower Fili Will Stoddard, Sean Witchy, or TK Howden, Hayden Michaels, Nikora Broughton, or Hugh Renton, Louis Nayata, Ma Viveni Lasaga, or Luke Tawadri, it to a tele tonga, or Levoye Madai Tomitivich, or Le Fili mai tono Auni and Highlanders. Halfbacks for Lau Fakatava, James Ascot, Nathan Hassel. Yeah, first 5/8, Cameron Miller, AJ Faleafanga, Atonusiano Leontanto Tru, ever before Ialeli Taine Robinson. Midfielders, Jake Tehiwi, Josh Waanga, Tanyelu Telea, Thomas Umanga Jensen, ever before Ialeli or Sam Gilbert. On the outside backs, Jonah Nareki, Timothy Tavanawai, or Jacob Okai, Jacob Nipkins, Michael Manson, Finn Hurley, Jonah Lowe, before Ileli or Caleb Tangi Tau. O le aulana lea for Crusaders. O le wasau ya tu mole ta'amelusanga o le Super Rugby ile tau sangafo. Te pauna aulele isam. O le au ale blues. Toi pauna o le au lele i saule la tolisi. O le fa ilo mai le lisi ale blues ile tau le tolu ile au au lini. O le na winga a e alo piki tomiti a onga. Ia ui te alu se me mamau. A ui ki alu mantia i atu ai. Ia ma lau Facebook po lau YouTube po lau telefon. Ia alu ma avi. E te whaafonga me le sia tātou lisi na. A tina e sila wha moni antu ia alo whaanga le tina ia tautala te vanga i o tahu. Ia o le se leni ma tau alo whaanga ma oe. Marcelina Brown wha befo i lia ma Mikaele Schuster o vise tau whao. Whamai. O le so e a toa ia i le whaas furuiva tau sanga o sa lima e tuale tau whao. Ia o le tanganta e pito sili o na le manolo ai masi. I le uwhenga luenga lea ale malaiva alele. I ina i le mele i le kagu. Ia anko e tuale tau whao. Ia manatua le le iau whala au. Ia a talo sia te le onga lue le nei aso. Ia ma le o tau aia fuini a tato o tupao. E pe ona sa whaia sto ina ia Mika Povi. Ia whaia fo e tua ia whai Loki Crichton. Ia marikele o lesi oi masko ingo le ifi. Lo soifua maloloina o lo iau lava a ao. Por kala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pa ia le tula iwa i le po a winatu ia te oe whalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa.
O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance .co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai wha tali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu wha lua fitu. Oval se lau fitu wha lua fitu. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
ia woli mai a tau fifa o Sofia malapese te whaifa o Samoa. Ina ua toi lo se fulu ma le ono minuto ni tala o lei tulai. Tolu tala I vai whanua tala I ta longa le ngana Peritania Italia. O so ta inga malilo mai ava mai na vai se teimia le o toi mamau lava. Mali now le levi na record to le divine la oli fantunga le le fungala aulida lus fulu male lu minute o lo to na tale le tulai tonu le fo ivanga la oli vi vila nga joy fa talo fan tuai la mai mosa mo ma lo le sai ma lo foi e ale fa ma lo si tute ma fai va lo filima e pe ona nga pa ti ai pe ona mas ni ai a oli fa pe nei o so lu ma stofi mo ele tanto filo ingam le fionga ya lilo ma yava mai na vai I Samoa ma tala van tu lilo ma lo nga lui ma lo folo no sai mai le diva ya solo na lua o le rima sina lo na se fulu ma le tasi o le tau sanga ma lo le tau antai ma lo folo fa malos Tano whala o whitalenga whonga mua e po lau tō whawhoise o manu le nei fo iwaenga o le au auli ma lor soi fo manuia ma lo fo le whaatoatoa le whianga e o tiuta mga luenga me sol tautuaina o le tātou o tunu. Whatalo fo I le mai mua whaafonga a se tātou o tunu o mai tu e fia lalangi me se lava ia lo tātou o tunu I New Zealand whianga e mga luenga o tiute o whaiva o a onga whanau ia me se fo I whaalabraba tau ainga I le nei vaenga o le aso e meso le nei fo I vai aso ma lo le soi fo maua. Whatalo whatu tātou por kalambe ia le nei iau au li māta ngofia o le aso lua le nei I Samoa solonga manuia mea uma le alo whamleanga lei o le tua.
Malo sa no lilo o a mai winga o le tau le dei fo i ve sfompe ona tanto o li ina i Samoa o tau le ua ne lava matimu. Ia, o le tūlanga luna na ia na pō, mana tuana o le whai unga le vai aso. Ia, na wha pēnā o na au mai lapta inga le vai ai tau tūlanga o le a mawhati munga, ia pā whai tili e mo fwoi wila. Ia, ai te ua vai atu e langi le lei a ia le wha solo solo mai ngai le whai unga le vai aso vai atu nei. A matanga lo le vai aso ina ua a matala so sao. Ia ilona fiafi e peo ina lo le na mata ma uloi timunga ana pola ia matua fa tele lava ia timunga e mese foi ia o le papa fa tili ma le emole wila ia i tono se tatu tunu e malama nei tai au lang le le me uma sul mata ngo fi la so e ia va inga o le tatu tunu o a fonga mua o lo fa pena ona ma uloi le timu ia ai o lo se sulu ma lo sile la i nei taulanga o pia ia o lo o anga i fo i ia le tātou atunu o i whaanga solonga masani o whiau le aso ia e mese fo i o por kalame o ngā luenga i le tātou malo kampani ia mai lātou umalawa ta i tōtasi ia whapea fo i ia le au vaenga fo i ia i o tātou ainga i tuao i ngawina le vau ia ma le whaiva o le tautai i le ngātai whale ia o lo o anga lava le tangata ia i ona whaiva le taimi nei ai le o tu au no ina i fo le anga i mai lava o ripoti e va i tau ia ma rātou whautuanga fo ina ia tangata i ele tātou o tunu e fua ia le ngai o inga le tangata ia. Malo le taulongolongo a lilo i le tulanga fo i peo ni yailo tātou turu. Le amatanga o le rei fo i viaso i a tālu sia o le afa umi atuai. Ia na mosi una masele fo i le lea wale fa ua wina o tute ma whaivalo filima o le pa ia male malo lo tātou turu. Ia pila wana iai i vai aso te tasi le amatanga la vai o le vai aso i nai tola ulanga fo i le fa amsidonga. Ia marisi upu ta upu wa langa fo i le amatanga o le nei vai aso mo le sila fia le malo Samo. Ia, o le tūlanga i le tātou whamasinonga e moni sa whaia le tōlaulaunga le whamasinonga fole ia e masani ai i tai awa sa mafua. Ia o le aso nafi la sa iai e le te le se li se le whamasinonga. Ia o te iloa ona o le whaatūlanga ngalava mai isi whanga solonga fwoi mawala aunga o mata upu ua tuana iai. Ia le nama ua ile lisi pupu ule an nafi. Ai o le aso o len tātou fsota ia tuai ona ua maua fo i tala mai i nisi o tātou sose se whaapea ua toe iai fo i ia whaafitau li le mata upu fwoi le wā o fio anga i lua. Fio anga o whenga, ma le fio anga o le auwa ai whanua fo i e ua mai a iai le whaunga al whaamisinonga. Ia ina ia whaano file mua i mo le taimi nei, ona olo o iai le whaanga solonga o ngā luenga fo i al whaamisinonga. Ia nisi fo i o mata upu e pei o le tau mawhainga o tātou whaamisinonga a pili i e toe review ai ia whaai unga fo i mai lalo le tātou whaamisinonga o whanua maswafa. O le mata upula le sa anga ia tu al tātou wala au mtanga luenga o leo leo. Ia tali mai fo i ia le sunga a pali i Mona Lisa tia iketi o le komisina o le sui komisina o leo leo. Ia mai ia whailoa mai ai ele i eise tasi wa mo lia i le mata upu. Ona o le whamtalanga me le tātou sos o mwhai ona mwhai ona wala au atu mtanga luenga o leo leo. Ua toi anga i atu ia nisi o le fio anga o whenga. Ia matoe whaia ngā luenga i whanua ia e pei ona tāofi mai i le whai unga le whamasinonga talua i nei. Ia ai te iwa whapea mai le saunoanga a pali i ele o iai se tasi wa mōli al taimi nei. Ona o le ngā luenga lawa ia leo leo a whai na iai se mea whapea o tupu o lona winga na ngā i atu leo leo mō le saunga le mū. Ia e mantua fo i fonga mua o le whamtananga pali i wa iai le whaiunga le whamasinonga. Mantua le whaiunga le Lantern Titles Court, lava ia i lalo le urua i suenga, ia male pili fo i lalo i le whamasinonga whanuma swafa po le High Court. Ia o le lātou whaiunga lava ia o le whanua e anga i eia whenga. Ia lea sa au mai e loi lunga le whamasinonga maua lunga. Ia lea lana au mai e loi le whaiunga lea talwai nei. E tau fia ai pe stay of execution ia whai unga ale Lantern Titles Court pe tau fia ia le whamalusia o whai unga ia na whai e lalo le
le whamisinonga whanua masuafa, le whai unga o le lati si lua Festival Valley, o le lati si High Court o le aso lusu whao me lua whelua tolu, ia ma le lati si o whapio le and review, le e determine ai le apilia le awa, le judicial review. So o le ala e whaata o mai le polo inga le whamisinonga ilana whai unga na, e whaata atia ai whai unga ia awa le whaatino ina. Ia mo le taimi nei. Ia se ia a nga e whamasinonga o le whaile le toe tilo ma le ilo ma le toe teu o tu la fono. Ia ma le whaatulanganga le e a whaianga i nei a tonu. Nei ia pāsia o le judicial review pe toe iai pele iai. Ia ai o le tūlanga wa o le isi tūlanga o mai le whai unga lava na le al whamasinonga talo i nei. E whaasaina ai ia le second respondent. Ia po o le fio anga o whenga. Ia ona to e whaia i se isi lava la asanga po se isi whastepu. E lātou te mawhai ei ona awe e sea i lātou o no foia whanua. Leo lo ta ua i mata upu ia sa tō lau maanga i enga luenga Lands and Titles Court. Ia o le o whanua la ngā le wata ua whaapalangi e le whamisinonga le intermediate land. O le whamamanga nei whai pusfulu whai unga whapea o le land in between 723 o le whanua i le wā o le whitala lua tolu eka ma le lots lua se fulu iwa ma le lots tolu se fulu i alisa. Tu sala o le tūlanga la le na leo lo ta fia mai ai o lea la ua toi maua tala o lea ua toi eile ngai inga le whai i whanua. Ia o lono winga la eile o le whamitalanga pali ian tu ina mai e whaamoe la, ne ngai o inga leo, i se isi whamatalanga mai tai whamasinonga. A mantua fo whonga mua, a whapeala o lawa ngā ioi ia lo ia a whio anga i lua, le fwa i lo ia whenga, ia malilo ia le au waa, ia e mwhai ona whai la atu whapea o lewa soli le polo inga. O ina la whatua au mai ele tusi ma le whamasinonga i malu le malu, ia la tu te anga ia i loa tusa o le tūlanga lana, le fai mai pali o le awala na ya nga ia ilo leo. Wa so ia sa ia le tūlanga fo ile le whonga mua. E umala le fai unga le whamasinonga i tai o le tūla whono le na. E mai sa o al fai unga na e o leo ya nga i whaatino le na tau ngā ruenga. Pe i tai o le taimile nei. A whapea e soli le polo inga po e soli le fai unga le whamasinonga i se mea tau whanua whapea whatita inga lea. E mwhai ona tusi mai la i la tau olo o a fia il whamasinonga o lewa soli le whai unga le whamasinonga. I ona whai le whamasinonga o le tusi i a nga i malo le malo e a nga i loe whaatino le tūla whono o no lewa soli le polo inga le whamasinonga. O te ilo se tasa mta opu whonga mua o le ato o fo iai ia ngā ruenga le whamasinonga ia pe a whapea e whai la atu se mata u whapea o se tāru sanga e tu sai o le polo inga po o le whai unga wa solia. Al tato mta mua muna, ele i o se me le whamasinonga, ele i mau me la stala po le altu langa iei, ai o le tali le nā ntanga alwenga o leo ntu ina mai le aso, e ngā ioi uma lato, ina ua au mai se tala me le whamasinonga o le ana iei la lato whai unga, e tau fia e le wha mamaluina, po le wha unga ina o whai unga Lands and Titles Court sa iei, mo fio angane i lua whonga mua. Ma lo fonga lilo a tonu o le si tula e mawhai ona o tiei ala mtanga alwenga o leo fo ilele. Pe a whai wa iei se tūlanga fo ilele ono la matia ai se soifua. O le aso langona i le tūlanga. O le tu sa o na ya nga i leo. A whapea o lelo o le whaamtalanga ia ma le saunoanga a le sunga pali i. A whapea o le longo se mtau whapea na mtanga alwenga o leo. E le tau fia ila i se ora e batu le whamasinonga. Ia le anga i o leo i whaatino le lato ngā ruenga mo sanga le mu. Ioi, e tau fia ai ne te ua whaina se tangata. I tūlanga whailele pe a whai o lau ua vevesi. Ia ona o le saunga le mu e anga ia malu o le malu. Ia wale saunga le mu o tangata o le a fia i lea mta upu. Ai o le whaamalosia whapea kule o leo whai ako i le ai o ese langa leo whaasal le land ngai awane ito le i whaatali lai tai whaamasinonga i sana whaatanunga mai. Ia nga ia leo e te whaatino le lato ngā ruenga. Ai mō sanga le mūlawa ia pe ona e whetalai.
e moni e le tau fia se isi malo le malo ona e tā ua soifua o le tangata. A tonu o le vai fo le se tangata i le o malama la i le whaatulanga ina o le tula fonu a le winga o le tala fo i lele o le lo ia le i tū a ngai i le whaamsinonga whato a sa wei leo le whaamtalanga lo ia le whaamsinonga i le matanga aluenga o leo leo ia na whato a malanga atu lo leo le matanga aluenga o leo leo e whaatino le polo inga lewa au mai le whaamsinonga a tonu se anta lata maina lilo O le tūlanga lava ia whapea e le tau whautuaina ia whio anga i lua. E le tau whautuaina lo ia e le tau wha loloto a li im whaipule. Ia whio anga e meselawa le whio anga o lo a fia pe a whai o lewa to e wa aia fo ia wa sila fia fonga mua e le whingo fia me mo tilo atu to e whaatino foi. E ti ngai o soa e ti ngā loloto a le au wala whingo fie ma saunga le mu ma fi le mu ai longo le lo ia le lato nu. A vela lato tātanga i tai. E le leia ona whai mata upu mai whaatala noa i lungo le tūla whono ma le whamasinoga. Ona maua leo le toa mali ai awan le le tūlanga le waiala ona nga i leo leo. Ia ona ua tele mai ni vevesi. Ia o lele i maua stato whamatalanga mai e fio anga. Ia pe moni ia whawhatala. Awa mua ona mātou vili leo leo. Ia se itali mai pe iai se mata upu ai e fo inisi o mōria i le tūlanga lea. Ia ta whape fo ia ta ita ia o lewa utangia le tūlanga e peo ne ili whai umana tu ina mai le matanga aluenga o whamsinonga ia ai pangale ia e whai ale whinanga lo le tangantala anto ia e tati e se le tūla whono inisi utangi ai tālo sia lilo mai awa ia o le antu mau e pele file mu po le ale tūlanga o tati ai le matanga pulu temine o le file mu ama le manu pui pui o soifu o tangata o le mepi to sili nana tā weila uia mai tau tui O tātou whonga mua e tofu e tātou ma le whaawinga ina o tula whonu. E sau fo ilo, e te sau fo i oe ia ma lau whaawinga. E alatu fo ia ma lau whaawinga. A o le whaawinga tātou te tau aveina. O le whaawinga le whaamasinonga. O i lātou tonu e fito i tonu i eile i tūlea. Ia o le tilo le tula whonu. Ma i loa ma mala malama ia la umalama o le tula whonu. Ia o whaamatala mai lea sa ia tātou utangia mausta ia. So o le file mu ai mana o mia tātou. Ia e lele ia le soa lau pule i au ala lele. Ia nai lo le tupu arin whawhita au le le fia tilo i eise isi. Ia ma o le wa tātou la tala tātou Christmasi. Sa le nei lava le sa noanga lilo o a marisi mata upu ia sa va pe lona folasia i le aso nafi ia ma o le nga lue fo le whaamsidonga i riva iaso ia ma le rima sino novem. Ia o le mata upu ta ua o te iloa e te le mata upu na tō lau e fo isi mata upu sa whaatino ia ma o mai whai unga na nafi. Ai o le mata upu ta ua na o pikia mai o se tasi o li italabo le o le ta ua le swafa. O se tasi o li italabo sa apalai le na olo mo lia le mawai o whala au whasaina. Ia ma utensils o me fo ie whaonga ina wale le whaonga ina o whala au whasaina te pe o paipa me whapena. Ia aina mo lia i mo lianga na ai lea ua tālu sanga le li lea e fia malanga atu i New Zealand tolu masina. So e leave jurisdiction. Ana nafi la lea na mawai ia le tālu sanga lea li ilu mal whamasinonga ina ia mawhai o na tu ua le tātou atunuu ia matola ulonga umafoi al whamasinonga ai malanga atu i New Zealand whai mai i tolu masina la nasi singa Santa Faonga pea ia peita ia ne ia wa apalai atu loa ele vainga le tua leu ia ai whapea mai ia le awhionga pule ai Emperor Roma e sa te tau ana reconsider ia le whamatu atu le awa noa ia le lato application lea ona la le tūlanga foi le mawalunga le taminei le tūlanga o whala au whasaina i lunga o songa tūla whono le tātou atunu. E le la titi ia le sawa a meo aisa me whapenama mai lātou e mōli atu ai whamasinonga. Ia peitai, o le whinaunga le tua leo ua umao na saini ia surety e lua. Lātou foi ia saini kai se furu awhia la le surety. E se fulu afi to lua la tangata lewa saini se fulu afi ua uma fo iona ua fai ua uma o mea uma nana fai le risk wangalo ia ke ikari ngore
le suspenga le ale prosecution wa uma foi ona fai al tulanga felele wa tu ina atu le ticket return ticket ale ali ile e toi foi mai ai pe umala tol masina lona tol o le ua mauti noa e expire lona visa le ala tuai ele te tai o le aso famasinonga i nei o lona winga la ya e mauti noa e tanga venga leo ma le prosecution e toi foi mai tanga tale ya o le ala wa mai e lo la le wa grant mai lo la le leave jurisdiction ale ali le petu ua foi ata o manga famasinonga ai anga ia tulanga visit le o tol masina matutu ngala ia le famasinonga ia au mai ia surety e lua ia kai se fulu afi ile le stala famasinonga ia provide aku ia langa return ticket lea ia male atau nu mai ni ia surrender umanga travel documents pe batu uma ia una pepa malanga i ole ile le stala famasinonga ia ma ia tu la ilu mal famasinonga la solusu valu apelila ole tau sang fo e fai ai le su enga le mata upul nei ya on mata upul nei o le ina south sinia ia le vaenga prosecution pe o se raid na mo mai pe ta ile ai o se mata up mai se fio anga isa sa e ya le mo mai ai ya le talavolia ya le tal sanga e fia tu ole le atunu le lola se tasina o ke sanna o le a se mafuanga o le fau e sa o le se mafuanga o le malanga mai e sia lea ale i fo i nei New Zealand. Sa o senior prosecutor. Pawal tala le prosecutor o le 3 months visitation. Na nasa sing o mai waleva ona ta pena ia ilana ta faunga le tolu masina. Sama sa fa pea ai o le tulanga felele o se onga. Ia po ni tonga fitinga. Awa o tu na tilo ia fa mai ia le prosecutor ia pole sa tu la ifo I mole tu leo o ma umana la tu sa ilia I tu uma mole fa ono tu ifo I mai o le ali le ma lona le tu ifo I mai ia na watu ale le tal sanga le na fi luma o le famasinonga sa fa leo mai ia le finangalo le fionga le ali famasino ia fe pulea I Emperor Saroma e te tau ona reconsider pe toi tilo a nga I tal sanga pe tal fea ngai le at wa la kungile ali le la kule ko e sau o le ma walunga le tulanga le o soninga tula fono I me tau fola au fa saina mala au fa saina I lo tato wa tunu ele fengo fi ia e pe tai o le fina ngana leo ia e titilo foi le ia tau o le ua mautinoa a fai o le mautinoa e maua mai mea ia le surety le a luas fuluafi ko lua ka le saini ia tais fuluafi ia o le return ticket ia o mea lana le na fa pena ona tu ina mai ele polo inga famasinonga ina ia mautinoa e tu ina atu ia ona mawhai eila ia lea ona ta pena le ali ile e aluatui molo na fa mo ngale ton masin ia o le lola pola le sham tala fa ya tu foi le ona olea ele I fa ya le fa msidonga li lo mai ya e mo si le fia foi le manu le tu a ye ni o tu inga foi le solitu la fono e po fe le tu o la langi te malanga mai tono ni si na ona tau tu ale immigration ni le vaenga na a velo mo le potu le au ta fa tele sa foi le pikila wa e fatala noa o ile potu nai lua mi o lo usau I fa foi pikila ako po le koe ava kola ako e koe punga le vandeli ia me joe alu lo le mena e maranga mai ai ali o le situ langa na whailoa ina ua fasiringia el famasino ia le tua leo whailoa o le ie le passport sa mo le alilea ia o lo visa expire long winga la e fuala ia ina awhapea e te wale tutu aile ali ile lan tinonga le wafai ni lo no winga la so ta ia tu tato tanga lenga leo I New Zealand ia ile tulanga le o te lo tulanga fa pena o lo wa mautinoa ia ma vele le fa tau le pe ona ave tsa sanga leo I luma famisnonga le Taiwan nafi ia e ma le tua fuila o e lilo po a umana mo me umana fa tu mo le a malea
e la i titi mamau atu Samoa na i lo New Zealand. I ka kou mawhau ngā voi. Ngā kau ngu mele malai wa lele wa mai. Whāso i fua Samoa. Ka ngu a koe ngā whai mai. Ngā, o le inga muli au i le mankri a le whai mai lau i lalo i Wellingkongi. Ioi. Whiu e su e ngā, ia, e whai ia ke o whai mai lau i au Skaria. Ia, e tātou talia pēr ia lea whai mata, o lona tā ua, o le e alai ona o manatua ui e tāte whaatala noa i e taimine i le mata upanafi. O le itu o le ave o le avanoa. Mari. O le itu e ave le avanoa, ma whaatatala isi tangata, ma le itu na whaafingata isi tangata, whaapea. E le matua sai malua e kako whamasinonga. Ia, ai ona o le lei o whinaunga a le itu a leo anafi, ia na laion tatala mai le avanoa lia. Ma tutu unga la ia whai mai i le ali o le amalanga. Ia e talo sia ia e toi fo i mai le ali lea, e tali i ona molianga wa o le e moni a le ali whamsinu. O lunga ia o le tūlanga leo son ngā tūla whono i la au ma whala au whasaina i tono sa tātou atunu ui nei ona po whonga mua. Ioi, e pio le whai te tenga le da, a whai nei la a e sau, pa te tainga, sau lo i nei, tolu maa sina fiu e whaatali fiu e sue, a o lea la i ele so tanga mani tanga te o lesa pala i a kubora kambanga i Samoa. O lona winga, o le kako whawhika au li sa kau whio lolo whapea, e umange, i wakilea ku ngai lor container whawhita au lili. E reo pia ke lea kuna lo container mea, ai renga paulia i kasi kua sapa. Ia, ai le eise se whai loto leanga e wansai, whamatu umai e le whamasinonga lan whai unga i se mea. Ia tātou te au ngofia maustai umai e wai e pule ia le tūla whono. Ai tātou whatatari pia. O le isi tūlanga whonga mua o lea ua au mai le na tālu sanga na while i tua leo e awese i te whaasilasilanga e wha e tāu fia e le whaasala lau, whaalawa i tele, ia o i lātou o loa fia le mta o pua le sa vea ma whaia o ngaulu le tātou au man Samoa, leo loa vea o loa le suspend, ia i le taimi nei, ia e oa i Molianga, le nature o Molianga, i lona whamatalaina mea uma, e le mwhai ona whaasala wina. O suafo i la ua loa fia le mta upo e le mwhai ona whaasala wina. Ia o se tūlanga whonga mua, e langa e fo ilo manatu, ma fo ilele ma o manatu ane ai. Awai o le kula whongo le makua ma aki alonga lona tā ua i so sa tunu ua. Marilo. O ai lava le tangata e au ona tilo tato au whasan lau le tū fo ilele o le tatala o le awano e whaasala lau ai le suamfa ma le whaasaina. O tele mata upu tono tato o tunu o mai tau pe ai. E wa whaasa ai le tu e whaasala lau ai victims. So se mea a inga iai i le tūlang whelele i loa ai le sootanga ma ono wha ai loa atu ai le tangata lea ia awhia. Ia u whaasa ai le whamasinonga. Ona o tūlang whelele le puipuinga. Ia wai e umale o langa ngise o man o i whonga mua e le umakala. Ia lea tātou te wā aia i lunga o le social media. I le aia tau o lea fwoi tangata e tau ai ona tā o fiofi. Peita, ia o kai mua, o uia na ua ai tai mua e whaasala wina o le suafa o le whaiaonga. Ia. Ona ua interview kom si na leo. O i nanu ua ai mua mai e ia o whailo atu le suafa o au sa o peita te me i fwoi i le tūlanga lea, wai aso ia au ingai ko ingai o ave maso pol tatom tanga luenga leo stoi ina o tiumad. Mari. Ia sa mato fia ngai foi. A mako waku press conference e mua fai maile upulea. Se ilonga a pia le whamasinonga. Na whatu a mawhaila ia lea ona au mai whamatalanga ia matu ina maile ingua pia whea le tala le whamasinonga. Ai o le kaimingi, e le aia, mai ai al tūlanga whelelo lo masalmia. Ia ai o le tūlanga ton wale, ia langa o kako, wakele fo ia ala vai ma la atai, e sau e le whamtalanga. Pe awatu nei e le official media, like, e sau mai le whamasinonga, pe sau mai leo le, wale e vanga o isi whasalala. Mari, o le tūlanga lalina,
le wa au mai sa o ia le order o le order la le o le polo inga le whaamasinoga e suppress pe tau fia ai le whaasalawina o so o se whaamatanga ia e a nga i le tūlanga le mita upu lea ia i lātou o a fia ia e o ai morianga mantua i mata upu e le whaalia le ngol tangata e whaali mai morianga ia e o ai morianga ia e le o mawhai ona mawhai ona whaasalawatu o anafi foi fonga mua na mawai le apili foi le wale manuia le maima le na ave le whaamasinoga o apili e le o tele sa uiloa i le whaaiungalanga o tele o iai o tele iai a le wa maua le tala wa wale manuia le la apili le na tu ina atu le whaamasinoga o le whaaiunga le atalu ai nei le wa e o le tuli tauna tuli le whaasalanga o le mai whātau sanga le o le masina ia a malele ia o e whātau sanga e ai o la ua wharipui ata walai o le fo ie e tūlanga fo le o mawhai ona whaasala lawina so se whaamatalanga i le mata upu ina ia mawhai ona se whe mai teimi wale ia isi ele i whaatinoa la to mata upu e whaiaso spenga mai loilonga al whaamasinoga ia ona mawhai ele ona whaasala lau le tato au whaasala lau e le mata upu le ana o vaaya ia na po le Newsal TV1 lau talainga fonga mua. Ia. So langa foi le fale o loa le ana o so whaia se gang. E o mai te le uta e ta ua po si useng. Le ia le fale o loa lea. Ia o le fale o loa o si tamaita ia no fo marisaina. Tamaita isa moa tātou. Ia ai maua le i mea poe ata. Maua le me po ata le anga i o le au vaenga ia na o mai tawa ne la o mai tu o tawa le fole lai tu luma ia ai fia i mateini ia o se tūlanga wa o tala asi mafine le na fa tala noa na Pol TV1 wa mo ko ia lo kalo fa mai ia tala stinalia o tatou teinele i se fofuanga ia fia i le mata fa pe o le kalipe se fale o loa manga o Mari. Not really kalipe, but now atu to ise mai made for lo. Be on la go supermarket. Ai o le mele wa ia le vai atu ia on matanga te le a fia to i matamaita. Ia o le tasina a mata upu. Ele I whaalia mai la ai la wa avele tangi ni tanga luenga leo. Ia ina ia mawhai ona sa ilia ila tau ona whaia le atu le talawhia ngai tono le tatu atu nu uisia fo ipisini sia saina. Na ofisini ngia ia pali I le tamalo tonga le na ofisini mai le vaya so utuana. Ia. Po le ase kala po fewali ia mane manu palangi le sa mai mai sa vai le no sa ilia po wa maua. Sau mai ia mai sa vai lilo sau mai ia fa vefenga mai lunga le va mai ola pea. O ka se ke leo le pofi. Wena le mea ngā na koe whai a koi. Ngā whawewhenga au mai le pofi. Ngā kai mai le pofi ino. So ke o fofu ia ui le whakangora ngā pofi ino ngone wha ariro. O lea la fe mai ia pāli. Ele I o la lana su e ngai e po le mea ua maua le kamari. Po le mea ua maua le tonga. Pele ai po le mea fui. Na sau le tonga I nei polu male manu pālangi po le mea o la ai whianua lua I sawa I tamalo tonga lea pe o na mela tau whasisiranga I ia ina ia sa iria mai. Ia olono winga la. Kolo akula skofi le whai unga o lau fisiri. Soli. Se ia maua su e ngā pari ina e alo su e mai. Ia po le atonu al tūlanga wa iei nta apolea. O leo ke kau o whakuri lilo lau saunoa ngana na ta uai o le tamaloa o lai su el tamaloa whaatasi ma le povi pe na o le tamaloa a ua le iloa le povi po o le mea ua sola le povi ia po o le mea foi ua tau sami e sesi le povi. O mea umana o ke loa tali la stofi ioi pe o le mea na ailonga na almu tamaloa ma le povi. Okay, o foka I kala. Ino, pea e mawhauwhau ia, I se tangata e sola. Ai sola ma se mangu palang kele ia, whawhena whai. Whawhena whai lea le toi ngā mea. Ioi, ole mea, ole whesilia lea lilo e tauna e whesilia. Ta tia le tamaloa, e tauna whesilia.
o ai le ula le nga fa o so le tonga. E alu e ngau i le pofi. E mau ki ngoa fo ia se sambui. Ioi, sa le leia na tala. A o ai foi se fale o loa po se fale ainga. O le na tau li ai le pofi. Ia, ioi. E le lope la tala ne lava ile a inga o na ina le povi le fale o loa o le ufa tau le povi. E le lo. Me fa pena te tupu. E le lo le kako ke pisa ma kakara goa i ngi ia o. A la wako o fia ka ngaka wa kausa sami ai le povi. O makua ule o foali i rilo i ngai mea whape. Awa te tupu mea fa pena. Foi le pesi solo i e kausu e po fewali. Ana makua i maa fanga wa maa onga le sipeo nga onga steak al po pena i kongo tapusa aisake. Fai o nga e wha mai le wha matalanga o la na alu ma le povi sawa. O la uwe sirira. Nga au le povi pe nga oso le povi nungo le wha. Sorry. Awa mai le manu palangi nungo le wha. E tu la fono ale wha. E mai se loli e pui ale le. Esa. Le mwhai ona mai. E wha whananga sa kabano ko nga makai mai nungo le wha. O le whisiri konga nga e kaunga whisiri ngia. O ai le ula, le anga musu inga skam, ua lewa, o nau whanongo le tana whame ua lewa na umau inasta malo. E foi le ula nga walu awe ere kumpe. Maki ngoa wa awe kupe, awe ere pofi, ia uwhainga taista malo, ai, inei tā whaia ni tala wai, o le kako kungu foi poe mau wangi mea uma, ai leia o le tā, o mai le official info mai o leo leo, o la tonu wale mea le tupu, ia ona tātou tatake e la ia lea, ai, o mea uma whape, e ia mea whape ngai kukup, inei whape, e mea whape ngai tupu tātou soifuanga, ia, o le stala, stama lea na la vea i le wila i le ngaruenga le Bluebird, pero e sila fia lea na ta uto le whale maa, sa ili mai ia se tala il Tato Radio Samoa. Ia, ele o ia se whamtananga fo ile le tele mai le sunga pari. Pau le whamtananga pari i olo il whale mai lava ia le ali ina lavea na whaina. Ia, ai ile tūlanga o i tū ia i whatatau le tūla fono. E iai ia le tūla fono a tato māloi mea tau ngā ruenga. Ia, o le ala e whaatari, whamei pari, e whaatari. Taro sia le lofo le tua toi malosi mai ia le ali ina a whaina. Ia, ona whaia lola ia lea e whaila e le MCO. MCO ma le fesa. Tato waenga fui mu ma whalamlawe tupu whafose. O i la ua ia e la te anga i e whaile le investigation. Po le su enga. Pe na iaini o futala whia ngai na whaonga. O le lei na tilo le tūlanga sa whaiere ngā ruenga o mea umana lai te tonu le tūla fono mō tangata whai ngā ruenga i tonu se tātou o tunu. Lono winga la. Ai sa mātala noa ma le tina o le tama. Ia. Ia, sa mātala noa ma le tina o le tama lea. Pe lua whale wa i mātou le whiaonga o whale la tai. O le tama lea o le vea mai whale la tai. E nofo ma le teine whasto o tai. Ia, o le talala siontina, lawa iei suinga lawa iei, lai ta otol potinga inga ile ICU, ma tala noa le weekend. Lawa iei si suinga wa mwhainta o tala ele o tele se tala o whai mai. Ia, e whaaleanga ina uma o na fōringa, mu. Ia, ma le situ atoa leo lo na tino, ia malona vai. Ia, pe o le tūlanga na, e matitala noa la, o lo o na nati atu silo matua e tā pena mai mea wa le whafose ia umanei tūlanga ma watu e malato le whale mai. Ia, tā pena mai mea malana whamatalanga, e to so fo ilai le tae au le na so o ai la so tona. Ia, e toi ave i fo i le potu ta oto e whaita o tonga. No winga, ia o lo o tamu whai. O le tatalo ma le whaatonga i le atua i nei i mwhai oni toi whaafo i siana mano si o si tama o a whaina i tūlanga o lana ngā ruenga. Ia, ai, o le mea le aseo manu e tele na uwa ai e. Pe whale ango a kako, e o foi tua i a mātou.
la ku nge ia fai mo ri fa koi vai sa fe la pala kale la ngale wa ke ia wa alu ka fiu e ki e wale sa wale ola ngala ku nge ia ka ngo sa wa palaka vili fa o matango fai palaka Ia. ele ai se me foi lele ka ai ku pe yo ku unga e ku mai male o valola ma me ka vai malima ma me uma ia ka pele mika ka pele wai alea me va pena al tatsunu e pe e fa lea o ai me uma nei ia le la la tupu mai fa la lafi e te tau ona mata ali ai awa e tau foi la ona matua malo si tu la fono le me tanga fa inga venga ia o ta o foi le tu le fonga mo ia ni so tu e fa le fia e foi lo tanga tana o titilo ia ia imbia la voi o tau tanga fa inga venga Ia. ole o teine to lua e fa inga venga se fa le lua ai ka la kula mal malwa ele fa fingi sai ngai kenga ngai ko wala ki o ke Ia. e manna oe le fingi sai nga awangi malo lo ke o si mo mai mela mai le lot ele ai ma se tama fa inga venga ele ai ma se tama fa inga venga i fa lo ai o si mela o mali la o tatu tangata e tu lang fa inga le ele fefe nei te ufa pe o le fa inga venga te wale te maua ngan venga te lofo kwa i wal mal mo lo kol pong ai en meria ona o ke alo fai fana teini o saulo ku le kanta la kongi na fata o fatu lo la ia le o le kala fingena na fe mai o e ke lo e te le mam la malenga ngana ai te mala malama i le tulanga foi le o le ngai o inga ma le markua i ka fingere fe mai teini Ia. ia e mai e ku al kengere fefere ta fata ai o so mai lo le te wal fata fa mai o le ma fa ia ko Yesu e me se kama e a whaingi e na te e kasi ia mai king kusa mea na ma kere ma whaia ka nga suka mea na a le ma ngak wa ma keo e whai o ma le kere ma whainga ma o e kasi Ia. ia o tatia nei le ma tanoanga ma se tasi o fisai nei taulanga o pia e fito i tonu e mta whapea o li pokinga le leo la ave ia o fisana ona tau na se tusi e info mai le falo lola ele e ka kaunga e fa mai le ofisa e ai me o tu la fono fa tu la ngaina fa pena il tato o tunu ya ele tu la fa le fonga mo me ai titi e mana tu fa tau va ai e ave ma me ai ona tupu mai ai me tele ele fi va ai e tato o tunu tu la na e tato tanga fenga venga ile saunga le mu ia aua fo ine ia vea ma mea e whaapolonga mwhaatinga i ngai ia tātou whanau na whaapea o le selen. Ele kai ka ia se lau mon kupelo, se lau kupe ngai ma wan vai aso tametiti. O na tutongi le te leo le ngaluenga lai fia ngai ma teiniti i lau tilo iai. Ia ai le lei o na tātou tau atu i tangata e ona i a pisinisi. E awa o na sawalia tātou tu la fono leo o man whaatino le tātou malo. Mari. Au tala na fonga mua i tūlanga le, stama le wala vea le tatia i le whale mai taim nei o whanga solo i tonga whitinga le imata mai tai fō mai ia whaatase i mala tūk talo ia lo whale atua ina ia toi whaafwisia le maalosi ia i le ali i o saio ia o lo whapena ona ia i le whale mai taim nei awa fōi ia tautonga ti ngā ia ilona tino tu sai fōi o awhani o tūlanga na o ia i lana ngan ben. Malo a sau noa lilo nei vaengo lea wauri o le health and safety i antunu unei pe o le New Zealand Australia ma le tele o antunu i whawha. O le vaenga pito silina na numero tasi le saunga le mu. A wā e matua i oti i le company po le pisinisi pe a whaina le soifu o le tangata o le whainga luenga i le alo o le tula whono le o le health and safety. Ja, i lata vai atu le video pe ona tuana i lunga le social media. E le aise mama o le mele na whai ngā luenga malaina e le tise. O laina e le tise iana o vai atu iaia uia. O laina e le tise fo i e malo losi. O lono wi. Na ona sinta mai mea e pa iai a lai pipi ia u vai lunga o apa ai le aini au se vai safety. Ia lono winga o oea ua matua wha le tonu wa. Dalo sia o le anto i silsila tutoa iai. Ia matanga luenga nei ala malo. Ai mai se pisi nisi ma company. E le ngā lulu e tangatani.
Faini ko le ninga. Wai le o le whalawe whaapele o tupu mai mua. I to tonu sa mo, to a televo inisi, ua whaina mamau mawai o lantou soifua. I le tūlanga le valea. Ole si paka i waia malolo sine o le tisi a whainga luenga nei. E tape a toa le laina na. E talo sanga le pisinisi le company. Whai tūna inga. Ia ona tape mai leo le laina. Ona sanga le muai leo le whainga o le ngā luenga. Ia a whaapea fo o ngai laka mai le laina. E iei mea vantu ka vai le laina. Ai tape a le laina. Ia ai leanga whaapea o tātou. Ia ua iei mele mea fo leo le poko masangi ma le tau mai nisi fo o taim. Ai awane i ano i le ata o le lao. Ai tauona pa ule ulo le samala. I le tangata ele i whaia. Ma le i whaatoni ina lana ngā ruenga ma lana matafa yoi. I le matapulo na lua lilo mai awa. O ue e selo ufia fio tala noi toi ngā whaipisi nisi nā whapena. O le upu whaperitani e whaongaina. O le mena i tau o le abuse. O le sawa ina. O tangata whainga ruenga. Mai whasalonga i nei. Whasalonga moa wano whainga ruenga. Whai o ngā ruenga nei whaatino. E sawa i male mamafa o loa i e te si ina. Whai nei te le ngā whatia le mamafa o le luas fulu kilo. E le tatau o na e alu i. Ai ua mānei o na ua e au ina tulu mta upu i le au nanga po le mtanga luenga le e fito i tonu le mta upu nei lilo mai am. Langa i tumta aufi. A whai o nei whanau teine laiti. E mua o la tau po na iwi se i tu lau whaafonga anga le tunu. Le e wal whai koe ngā me au ngau le kupe. Ai umai whai ua mapunga le kua le kamakiki. E le sau la kupe le whalo loanga. E fo fōl whaavita au lili. Sa leia o stulanga fo i e aona titilo i tātou mātua. Amana ia le leo talavou. A wā tūlanga tonu ana e pe e la kukinki ki whailele o lele la wā e whakuiere le itu a inga treatment le whai i whaloloa e whamai. Ui, se alwe sapon ngā manguia ngau mawasa ngā wenga. Ioi, tūlanga umana, wakau umama ka whalongo i to inga talana e whai whanau. O le mea whinga sa inga lenga whai, so le se walaki are le afio me kapelielu. Ngā kai. Walaki o leke laki lo loku o rili. Sa olen. Laki a. O leo tatu e tūrta wale lo kiloki e le whai alanga sa winga le makwa i wha. Whanong pe kokolo a se me loka loko fo ele. Ele o sata whanau. Alanga ki ngā ki loka loko ko inga mele le whai. Ia o le mea langa la inga pe o ke kangi le afia whina. O lo whai aku ko rua le kua e le aimi se kali e lea. O ke langonga inga le langona. Le fefe, ke u whapea merwhingi ia alulo e ale malo loko a inga pia whekere fia whinga nuenga wapenga. Mari. I le tamu whai o whanau. Ai o le amana ia o le sauta ua le amana ia leo tupulanga talvou. Patala noa ai mātua e teimina e ha mai launga ruenga. E ha mai le o a umakwa inga le mea ai whai se sirap kam. O ke lele, o le se whinge full lele, o ke lele mai ai, o ulangu kore inkia vai, a le alfa whonga anga sa mo. Na mo, e whainga ruenga ila, o kama e o whakoi le ai, au ai ke poko le anga mai, o saule leipa, o saule, e su e whapenanta tau, o lai ei tu la whono e sosoani, me tatou maa lo i tatou tangata, e tatau la ona tatou anga i ai, au ane i tu whaua whapenala, mi o le ai, ia e mai se foi ole wai ta wali fonga mua tu langa le I safety gear se fai inga luenga. Ta ua foi ma wale tala ua lewa ona warn foi le pisinisi le inga luenga e toi fai lunga le fale le ona wai ai. Ia. Ia e peita i ole o tangia. Ia ole si foi mea. Se langa e ngau luenga aka ko kangaka. E mana oa se o ke alako e male mea le ngaka kou whamai. Ngaro wala kua sa le ke whepe nga ia ngaro wala kua e kango iei. Ia ele lo. Kango kua mu sa o loa me tau ana iei. O le mea lana ia lai ona ma tatanoa pia ma whonga mua ia ma tatou atunu. E le o se whautuang. Ai o le tuala. Mari. Tanga ia ne tūlanga saonga le mū mo le tatou atunu. E mese lawa i nei tamaiti o lo whainga ruenga. Ia wa le saonga le mū. Whonga mua o le tala na mai sambo nei fo e solua. A vela o le whaatau mo le atoe lenga ngā whaatau lilo mai awa o le pa ia le silasi u sa mōlo ma futau mai le rivai ngō le awau li le ngantai lunga le social media ia e whapea fo ile tāntu wala leo ma le penga te whailangi a le radio sa mō ua maua fo ini langona mani manatu whaatupu manatu e so ta ia tuai a inga o lo i o au mau i sa mō
i le tūlanga i pio le ia le soifua ma loloina, i langa te leo le sanga le mu, i tūlanga o ngā ruenga, a wale a vele nau le tupe, ia ma mea o le awha ati ngā ina i alo ma whanau. Mai le ala ngā tatau fo i se le nā to i ngā whainga, o le so ona whaifa pe nao ni ngā ruenga, a mese lava ina i alo tamitai. Ya, lafo atu ina lilo, ya, au maiso whina ngā lo muli taulunga le tātou polokalami, ai te antu le tualo soifua, malamantu ola le stofi, ya ole a tonu tālo sia, o atu iai, ua maua se kala ko ngā marapovi. Whaftai le lau whonga mua mor por kalame matango fia le nei tū lau le solua. Ia, whaftai fo il sio tātou o tunuu i lau tāpua inga, i lo wāmana ia pēr, o i mā ua male nei por kalame, ia e maua i sila fia le tātou o tunuu sa mā o nanga whaktau waa. Ia, whawi ia le atua e mese ia whamalia ina sio tātou o tunuu. Ia ile manatu, tātou te whailoa i le stofi le alofa mleanga leo le atua, Pata i atu lo tu soifua ma so maola vai ma fonga mua tato te aulia ai le aso ai mo time nei manuia tele fe au mga luenga ma tiu te mawhaiva o te toi o tato o tunu manuia fo le tiu te wha au fonga mua tō wha seifua. Soifua ma ia manuia. Le fionga ia lilo mai ava mai vai le sui o le Radio Samoa mai lo tato ofisa i Samoa awala vale longa puyeli o lo tupa ia ma lo o tōma malu. O e sauni malanga i Samoa, mana tua loala moana rentals o lo o maua ai sosi tu ai ngā taavale mautatongi mo sose mana onga. E mawhai ona piki le taavale i le malaiva lele i whale olo, po le tātou ofisa au tu i ala fua. Pe mo moni atu fo i le whale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o iai le insurance cover e te fili mai ai. Ni tupu se wha lawe ai o lo o iai le wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Moni se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le o valu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misire por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, Whapea Wins Quotes, i le Shine Dental. E whai e fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road manukau pe wala au le 2-5 ono whawha. 2-5 ono whawha mo le Shine Dental. In this update, the Prime Minister is vowing a new redress system to compensate for abuse in care will be operational next year. Chris Luxon's addressed survivors in Parliament's public gallery today, with hundreds more watching on live stream around the country. He offered an apology on behalf of the nation for the historic violence and neglect in state and faith-based care institutions. Luxon says $32 million will go into bolstering responsiveness from the current redress system, while a new one is set up. Some parts of it are 20 years old and it can take up to 5 years for your claims to be addressed. However, there are also 3,500 of you who are engaging with the current system. Luxon also says he's committed to removing names of perpetrators of abuse used on streets and public amenities, as well as public honours. Director General of Health, Diana Sarfati, says the health system and its leaders failed. She says sexual, medical and emotional abuse occurred in health settings.
and survivors were denied basic care and privacy. As children, young people and adults in our care, you are harmed by unimaginable abuse and neglect. None of that could be justified then, and it certainly cannot be justified now. Acting Police Commissioner Tanya Kuder says the failures span decades and multiple police administrations. Perhaps most disturbingly, evidence presented to the Royal Commission showed that some of our people harboured negative biases against you as victims of abuse and neglect. And in other news, Wellington's mayor is feeling good about working with the Crown Observer and thinks government intervention won't go further. Former Tasman and Gisborne District Council CEO Lindsay McKenzie steps in from tomorrow. Wellington councillors are revising their long-term plan, with Tori Whānau reiterating her support for pedestrianising the central city in the Golden Mile project. That's news. In sport, fullback Peyton Spencer, son of All Blacks and Blues legend Carlos, highlights 7 fresh faces at the Blues for next year's Super Rugby season. In the backs, utility Rion Paul joins from Bay of Plenty, while midfielder Zavi Ta'eli earns a full-time contract. In the forwards, hooker James Mullen, lock Cameron Christie, Lucy Shea-Chark and prop Ben Ake get full-time gigs. All Blacks first 5 Bowden Barrett is back after a stint in Japan, and midfielder Bryce Heem is out for the season due to a broken wrist. The Highlanders have signed former Blues hooker Soani Vakina, winger Caleb Tangito and former Hurricanes loose forward TK Howden to their Super Rugby roster for next year. Tane Robinson, Viveni Lasaka and Louis Naiata have also joined. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Nalova Samoa, waulene yo kaspitialu, awar suialingila wala kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, Vivela a. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a manoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Avia maua sosa, Omega Ka, Ia maloi moa, Omega Ka, Salale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisile Omega Ka. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whapitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai e le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le whasosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Radio Samoa. Leu fia sina na tuli matanga,
tale upenga Aveia pisa molenu Sa asia eta fa asao Sa asia eta fa asao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fua male pao Ai se io talano amole aso Sa asia ia mua Se fatalo fati fo il nei tu la la uli la fa fonga anga Samoa talo lava ia le polo kalame fo il nei si fa na le tultuli matangau fa pena lava na awina atu I vai aso tasi ia solua ma solulu vai aso tasi fa malo lava fa malo Samoa il fo lau manuia tatou tau fa iaulia fo il nei vai aso ile alofa maleanga le leo le tua ia tatou avela le mua ma le fa sao ia manuvau o nolo na lofa malona anga le lei lona tai file muina mai o lo o toi sufua ia e mai se fo iso matou wola masifanau ia o la matou fata lo falo ia tulna I lo o tau pa ia malo o tau mamalu a le taimi le nei fata lo fatu lo fa ia onga I lana fanau malava teine matamo o tatou polo kalame o le tultuli matangau ia taltonu fa ia onga wa sauni mai fo ile nei tu la ali teine matama ia faamalo lava talitonu sa te wa onga a ia o nisi foi ia elea faina pe fa yola nai te mafuta mai le fale ia o mana tua tatou te ni matama o la tatou mata fai oi ai tatou te le ialu tatou va ai so umal tatou polo kalame e tatou lava o na tatou faafetai ma se yo tatou tala noa I le atua a o onga le nao tatou teine matama Samoa I o tatou iloa o na ave le faa mua I le atua ia teine matama talitonu la o le a e no fafile mu foi ma e fa alongolongo ma le fa alo ai o le a fai atu foi le tatou tatalo a mata il tatou polo kalame le nei foi yas ha ia le a fai atu fai a onga tatalo ia le tatou tatalo faafetaitel lava Iesu lo matou alii faaola ua matou maua foʻi lenei aso I lou alofa ma lou agalelei faafetaitele lava I lau tausiga ma lau puipuiga ia I matou ua e foaʻi foʻi le ola o le mea alofa foaʻifua lea mai iā te oe le atua lo matou tamā matou te vivii aʻe o matou agaga ma o matou faaneʻeneʻe iā te oe le atua lo matou tamā e ui lava ina o matou faalongoina le tele o tala e popole ai o matou loto ma lagona ai I matou le atu vale ai matou te faafetai le atua auā matou te talitonu o loo soifua lauafio o loo I ou aao lo matou ola le atua lo matou tamā o lea matou te faafetai ai ma o matou faafoʻi atu le viiga iā te oe faafetai lau tausiga ina I o matou tamā ma tinā matutua matou matua foʻi ia ai maise o matou aiga uma lava seʻia o lava I pepe mea le atua faafetai tele lava I lou alofa ia I matou lau fanau matou tatalo faafetai lou agaga paia o loo fesoasoani ma tautoʻoluaina pea I matou faamolemole le atua lo matou tamā faamagalo I matou uma e tofu I matou uma ma igoa e faapena ona taʻitoʻatasi I matou I luma o lau silafaga le atua faamagalo I matou uma lava o tama ma teine le atua faamagalo I matou mea uma lava ua matou sesē ai o luma ua matou sesē foʻi le vao I matou ma tamā ma tinā manai o matou aiga le atua faamagalo mai I matou
Mātou le whaalongo foi, mo mātou le usi tai, whaamole mole whaamangalo I mātou. Awa mātou wala au lava li atua, whaamole mole whesosoani, mai lo wanganga pa ia e hao au ina I mātou, ina I o mātou maua, lea li ie, le mea oilo whatu mo I mātou, a o au ina I mātou, iala e tusa malo fina ngalo, whaapena o na maua e I mātou, le ola manuia, ai maua haile vi inga o lau lava fio, mātou tatalo le na, whaamalo loi tamaiti malava o loo maua I le tino mai, whaamalo lofo I nai tama matina o loo whaapenao na le maua le atoa le malosi le ne yaso, mātou tatalo le li ie, pui ma e lawe hai, le hola o I mātou uma, totonu o fale a onga, I totonu o taa vale, I lunga o ala tele vavave, totonu o mātou fale, whaamole mole le atua, pui malawe hai lo mātou wola, whaamanuia mai oi lo mātou polo kalame, whaamanuia I whaia onga malava, whaamanuia foi oe, I le leiti o Samoa, ma le pūlenga, mawai foi lo mātou awa noa, le atua lo mātou tama, whaamanuia ia I lātou, whailonga ina foi o lātou waso whanau le ne yaso, mātou te talo, ia e hanga le leia I mātou malava, I u foi la mātou polo kalame le ne yaso, mātou whaafoi lo lava vi inga, ona lo suafa Yesu Keriso, o mātou te talo, ma wala awa tuai. Amen. Ia amen. Tēne matama e sele tau le lei. O kalo fia lo whaalongo longo atu la e ko ke file mu. Le lei tele o tau. Ia usula tatou pese. Se tatou whaafet. Ia tili a Yesu, ia ma whaafia foi, ia le whaafofonga Yesu. Wai esele fia Yesu, I le mana nei o tau leo, o tau umalava, o le au le ia mamanga ngai o kou leo, ia usumalal tatou pese, ai a mata te whaiaonga, ia e whai fo ia iloe o e tango le pese, ia e whai le tango le pese, ma e pese leo tele, ia, ta ua lava ke oki ngā kalingo ta mamatina, ia e pese mana ia, ia le leila au suasu tatou pese, Le alofa o le tua, pe o seli o tele, e ta amilo lava, le ai se mutaanga, o le alofa e le uma, e fai pea e le ngata, alofa mai o ia so umalava. Ia, ba ai la auto, mana tua whaia o ngā pese nā mai la o ngā sasa. Ia, so ala la I titi whaia o ngā pe auto. Ia, o mai la sole nei, la e mana tua la vai whaia o ngā, le ngā lo tala no mai ai, I le alofa o Yesu, ia, le alofa o le tua e mai e peise li o la po a lava, ia, e tangola e tuulo lima le ia tu silo a whaapele li o tātou whaalapo tu poto, ia, whai mai o le li o le nai le ai se, e le ai sona muta anga, e le ai fu se mea mawhai o na whaapena, o na vai lua, i le li o, ia, o le li o e whaasolo a toa, whaapena umalava, le alofa o la tātou wā whaapelepele o Yesu, ia te oe, ia maha o fo, ia lelei paki umala, ia lelei, Tēne matama, ia usu whakasi tātou whaatalofa, ia e whaatalofa ia wo umalava ta o lato ingoa. Na ia wola I tonu la onga a mata, ia ta o whale ingoa whaia onga pēr whaia le nala e pese mai, whaatalofa foi oi ati nā matama, pēr whaia nā te whalonglongo me ta vale tina no to wole whale. Ale tēne matama, ia lelei whaatalofa atu la whaia onga, Talofa lava,
talofa lava o a mai oe, o a mai oe. Manuia whaafetai, manuia whaafetai, whaafetai lava, whaafetai lava. Pati pati mai okai, ia talofa teine matama, lale tali le teine ma le tama Samoa. Nele, ia tali mai talofa whaia onga, oa mai o tau le nei aso. Manuia whaafetai oka paki fe wale lei angi ale kalangoa mai se o whanau ese le tau le lei ia le lei teine matama mana tua oka kiki lava ngalo ia tātou o ai le na whaelona longa sa whanau o ai le na whaelonga lona sa whanau mai le aso sa ana nafi le aso ngafua le aso lua lale nei wai la sa whaelonga lona sa whanau li teine matama ia kapaki ese le mana ia tali tonu whai aonga ai fo se ke leo lau keken la sa whaatau fo i sa mama tina ia ko wa ai lau iei pale ko whalong kaka oka e whaatau e tina matama ia mea lelei umamo oe e whaamanatu ai le aso na au mai ai oe e le atua e wha au le lei atili ai le lalolani ali teine matama ia se wa ai la ia e se le tāua oe ia ai manatua na whai atu whai a onga aua ne ingalo e le whapeanga le lula kofe la le keke whapapapa lungi ia ai ngalo ia te oe o na whai lau tatalo e te whai aia Yesu whaafetai tele lava mo ne tau sanga whaafetai lava Yesu mo lo uola whaafetai Yesu mo si o tama ma si o tina ia teine matama oa onga le leina lea e whaamanatu atu i tātou polo kalame aua ne ingalo ia te oe o le whaavae o le teine ma le tama Samoa e whaavae lona o langa i le alofa o le alofa le nā e wa ai oe e whai lava tina matama mea le leimo oe e o whai a tina matua io e te alu atu whai mai tina matua sau wai whapena tina matua mai sa whai o seo kama o ia e langa mai le atu tina oka langa mai le lole langa mai le pulu oka e le tēne matama langa mai le pepa keke ia wa aila ia o ina e whaai loa tuai e te oe o winga alofa na ia e loa foi la o na whaafoi oe le alofa manatua o upu wha auro o le whaafetai oka wangalo manatua awane ingalo whai le upu whaafetai ia e whaapea foi la le na whaelonga le su whanau ta mamatina ia le la au su whaatasi malava tātou pesel tātou polo kalame ia e tātou te whaamanuia whaatasi mai lava ia sosoi fua o tau le wau li ia lelei manuia o tau aso whanau ia manuia o tau aso whanau ia manuia o tau aso whanau whaamanuia le atua feula keke yeah hip hip hooray hip hip hey ia paki umatato teine matama esele kolelei ia whaamalo Tui whaamanuia atu le tātou polo kalame ia te o tau lava wau lia foi ma whaelonga ina o tau wasa soifua e au fia e foi matama matina o tangatou lava ia le lei teine matama tātou le mawhai na sila mai tātou polo kalame ma mai moa mai ia wa se foi wa ainga lau a whai aonga ine nei foi ia wa uli ali teine matama
Nio ia ona wa mafau whaiaonga. Se ia tātou tala noa. I ta umafa. E ono tātou mō tātou ta maiti. Tātou teine matamali te tono la onga a mata. Ona, wa iai fo iana i esi a uwo la onga a mata. Whai maiti nā, te loa oi lau sunga whaiaonga. Se ua whaale tonu ale ta maita i leo sina. Wa uwhiwe whai atu e sau e nofo i lalo i le tai au. E whaire na ti. Ai whai maisina. E mana oi le kuisi le iko kongo le kāpoki. O ka se whaale tonu. Ale i teine matama. Ia lelei. Nea lawa tau ma whaiaonga. Se ia tātou toe tilo. Ma toe wha manatu. Po o wā. Ta umafa e ta tau. Mo le tene. Ma le tama le lea onga amata. Ia. O te tali tonu fui. E wha amama a venga fui i ati nā matama. Awa i lawangi e koe kangi whai meike manga o le pankeke lei o ia McDonald's. I le tae au. Wai eisi vaenga ngai o mai puia. Whai watu wai mai le tae au. A lenga alu siti nā se i whaatau mai le pankeke mai le McDonald's. Lawa kangi ai o kas whaale tonu. Ale taini matama. Ia ai o tātou. Whaalongo le lei mai lava. Lea lala tātou tala noa. Ia. Wa mana ia le lanu wai o le lau whaiaonga le nei tai i le nei awa uli. Ai se i tau ma whaiaonga toe wha manatu atu lava ia tātou. O tāu mawha lava ia e tau i le lei. Tau i le lei ma George e tau Celtino George wa lai tō anga George la kapi. Ia whapena fo ia Ashman o Isaac. Ia o si tau sala leo i velta o tātou uma. O Arabella o Athena mai. O le tō tele o tō uma. O tala le lei se vai. Oka o kai. O tō uma lava ia. Ia. Tanga e mai lava la tātou se toi wha manatu atu la tātou ato mea ai ato tau mafa e te savali ma oile aonga e mauailo so i fua malolo ina ali tainu matama ia se i tātou mata mai la ia watou tanga i mai la tātou le mawhai ona mai moa mai ia tō ai la ia tō tamait ia o le whalawa, ioi, tama mateine, ai outou, ia outou alolo, whai ati nā matama, whai atu lo ti nā matama, sau se o kama, ia vai o ka whalawa lea, whai atu lo whalawa. So te lo outou tamaiti, o le whalawa la, e te le lava ta umafa, e mawhai o na whai e tātou le whalawa, e mawhai la o na whai le whalawa, whai e le sanuisi, ka kole tanga i mai. Ia vai o le pata. Ia. E le se paka mai McDonald's o le pata le whaatau. So se paka lava le whaatau i tina matama. Ia e loa oka o le pata le na. E maua i le soifua malolo ina. Oi. Ia e ele taimi e halu i tina le whale o loa. Ia oka e lofa tina whaatau mai ia moa. Ia. Io e iei lava ia vaenga nai te tonu o ano o manu fasi. Ia le whai i tina le sanguisi manga ia lava. Le tele nga musu e ka ko mafka ngofi kongi lapis. Ia, mai o le whalawa, o le moa e mawhai o na tuu i tonu tu whaapaka le whalawa tu i le moa. Ia. Ia, lale kama le ali tene matama. O tau tātou le tanga i mai. Ia. Io, e whamaisi le ka pisi. Ia. E tau e taipei lava e fōlinga tutu sama le kāpis. Ali, tēne matama. Ai wa ai. Ia. Ia, o le fuala au aina mata lea. Lea e tā ua tātou o le letas. Ia. Io, e le mau e le whale o loa. Ia e ese oka tama matene o le au ngā ia le tino kākou. Ia, e te e whaamai. Te ele fulu, te ele tafele isu wailoa. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa, tasilima i batolu,
Amo. Mole tulanga fa tangi le fultu ya na tasha va e lua male fa la butonga o sa siebol society o amata tono New Zealand fa pe le ona fa ngai nei le tanto ngana Samoa ya e le dei fo I vai tau ai o tuli tu ono fo e dei vai ngale fiofi ole se fulu miru te ai le lima le fiofi nei ole afa pe le ona fio mai e le tulinga fo ya le ulmoenga ya pe fio mai le tulinga ya tuli ai e whaalawi loa ia le talawhiawhia le ua maua mai I le tantou pili fo ilele mo Citizen Citizen le na avise le tausanga ea whiwa se lau wanu sifulu ia e le na fo I whainga malo I le dawa I tau mo I la tau o lea na so I fuane le a whiwa se lau lus fulu wha anga I le a whiwa se lau fast fulu maliva o po lea I lea e New Zealand I lalo o le teita inga Peritania lo tanto turu I Samoa I le se fulu bidu teita ai le lima le fia finei o la fa pe leona ye le tanto fa tonanga na il porkala me langa I fo fai o tengen tu le tanto ma tanga I le so Samoa mangalo so leo lo titi fai tama filo I tau le lofo ma le ngale le yo le tua le anto sa ve pestama Isaac Paunga le o le aso so o tuai so I foi Male peli sulla mai molino Le tai tu pizzo ia pia Si o utau la manaya E fe pula fi mai le sau O ata uma o fetu o le lani E sulu Le masina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese